Silav, şev baş, şevanlo hêvîdarim herkes baş e. Îro bernameya me ya duyeme ya bi navê gotin yawe ye. Herkes dikare tevlî bibe, herkes dikare were vê derê xwe îfade bike. Ev du heftê me daye dest pê kirin. Ji hefteyê borî xweş bû, gelek heval hatin, bi dehan heval tevlî bûn, fikrê xwe bêyan kirin. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de, Sûriyê ka siber roja Sûriyê wê çawa be, Kurd çawa dikarin tevlî vê Sûriyeyê nû bibin, statiya xwe diyar bikin. Kurd çawa dikarin statiya xwe bi dünya alemê bidin qebûl kirin. Ev hemî derd û kulin li pêşiya Kurdan. Li Tirkiye ji bo Bakurê Kurdistanê pêvajiyekî heye. Tabî em nizanin tenê ji bo Bakurê Kurdistanê ji bo hemî Kurdên li rojeta navîne ew jî mesele ye. Ama tişta ku xuya dike hikûmeta îro ya AKP xwe nade ber meselê. Probleman derdixe, qayîman tayîn dike, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dike, çeteyê xwe berde ser Rojava. Ev pêncî û yek, pêncî û du rojin bendava Tîşrînê bê nabertê bombe kirin, sivîlên li wê derê têne bombe kirin. Wê rojê êriş kir ser sûka Sirênê, dikeve başûrê Kobanê. 12 kes li wê derê hatin qetil kirin, jiyana xwe ji destan. Îja ev hemî problemên li pêşiya me wê çawa hal bin. Bi taybetî eger Rojava were çareserkirin, mesela Rojava entegrasyona Rojava ya entegrasyona Sûriye bi Rojava ra dî çawa çêdibe. Ev hemî mirov dikare nîqaş bike. Pêdiviya me bi we heye, pêdiviya me bi şîrovê we heye. Yani du hin guherîn çêbû li Sûriyê weke deqeya dawî. Hikûmeta îro Colanî weke serokkomar îlan kiriye. Artêşa berê hate bi temamî betal kirin. Parlamento hate betal kirin. Niha pêvajiyekê nû heye ka em binerin rêveberiya xweser wê tewa çawa têda cihî bigire. Ev hemî mesele ne? Ka ez bang li hevalên me yên li Twitterê bikim, bang li hevalên me yên li Facebookê bikim, bila ew jî kerek bikin were vê derê. Eger ji nava we îro ez tenê moderatorim, ez tenê navbengkarim di navbera we û gel de. Dengên baş e hevan na. Deng baş be temam e. Hemî heval dikarin werin tevlî bin. Ez cardi ji we re dişînim vê derê linkê. Dara niha kamera xwe amade dike, ez bawer dikim dara hatiye. Wekî din hemî hevalên ku bixwazin werin, em hazirin we pêşwazî bikin. Yani ev bername ji bo wê ye. Ne yani ez vê derê de xwe îfade nakim û ez ê vê derê de piranî cih ji we re bihêlim. Ji bo çi qas heval werin, hêjmara we çi qas zêde be nexeme, baştir e jî. Mirov hinek dewlemend dibe. Baş e hevan na. Ka eger dara tu amade ye, em hema dest pê bikin. Ez vê nivîsî ji danîm ser ekranê. Ka çima ez sor dikim? Ez reşkim. Reşkim baştir e. Tamam, awsa. Nivîsên sor bi giranî ji bo nûçeyên deqeyên dawî ne, nûçeyên lezgînin. Îja niha tiştekî lezgîn tune ye. Tenê dibe em ji xwe re siber roja xwe bixin bin garatiye. Dara tu amade bî ez em hema dengê te vekin. Wekî din ez li benda hevala me. Hevalê Cuma Demîr li vê derê ye, Kemal Er vê derê ye, Xalo Ayhan, Mihemed Dişbudak, Hayat. Hevala Hayat tu ji were tevlî be. Tu tim bi me rayî. Ez zanim rojên destpêkî wextê me nû dest bi YouTubeê kiribû vê derê hevala Hayat ji me aciz bibû. Ama aniha li vê derê ye. Hin rexnê wê hebû, me jî bersiv daye baş e. Na ne hewa hevala Hayat bû, yeka din bû. Bawer dikim kî bû? Rojîn bû, Rojda bû. Baş e hevalê dara tu amade yî? Ez te nabînim li ser ekranê. Tamam. Heval şevbaş were. Dara çewanî? Gelek spas heval bedran tu çewayî. Başım, mala te ava, bixêr hatî. Gelek spas slav rê ji bo hemû dost û hevalan ji bo her kesekî ku me gudar dike. Qet çi agahî heye li berdestê te, qet te çi bihîst, tu çi dikarî parve bikî bi temaşevanê me re dara keremke. Ser gotin te ez dikarim hindek tişta bêjim ser pirsên te. Niha wekî em dizanîn Yani guherîna ku nû pêk hatiye ev
ادی حکومت نو یا سوریه گوهرینا بله لسوریه بله جولانی احمد شارع خواهی که سروکوماری اعلان کرد بله اما حقوق وانا بر روجاوی کردستان ره بر ریوبریا خسر هنه دیاره راستا بحث دکن دبیجن چته دولت ترکیه تبلی ارتشا نو یا سوریه دبن یعنی تبلی بله ارتشا دبن بله ve nehatiye piştrast kirin çi qez rast em nizanin ama ene Bele. kese qesedê hevûdû dîtin rêveberiya Xweser bi ene kesê re hev dîtin pêkanî wan li hev kir ku bi hev re ew ê daxwazê xwe bibin ser masa Şamê ev tiştekî baş e kerem pêdar e. راستی تو زانی چاوای هەواڵ بەدران ینی مخابن ینی ئەم نێگەتیڤن ینی تو زانی ئەم هەرتم مەسەلەن نەرێنینێ لە هەمبەر تشتە ji ber ku meselen ew şêwazê îro çêbûyî meselên waya xwe piştgiriya grûpê xwe kirî serokkomar bê ku rêzê bide Kurda rêzê bide Durûziya rêze bide tim hiqûqan xwe kir serokkomar yanî bûyî awayî meselen çawa derbekî çê dike kesek tê ser hikm û êdî li gorî xwe çi bixwaze wê bike yanî îro jî aynî tişt bûye bi rastî ya din jî ez xwe bi rastî reş bînim ez ji bo bi taybet ji ber ku em Ehmed Şara û grûpê wî Tehrîr Şam naz dikin yanî hêzekî îslamîstî radîkalî terorist e tu zanî yanî kesê dinê qebûl nakin yanî ev namin karin bêjin yanî ev rastiye hêzên îslamî hêzên îslamî yanî ji diktatora jî xerabtirin yanî diktator hende caran rêzê didin hende tişta yanî hende tişta têxin ber çavê xwe ama ew grûpên îslamî bi rastî tiştek nadin ber çavê xwe yedî ew ez bi rastî ez dara gotina xweşbîr neke ev hêzên Belê. îslamîst ku tu behs dikî gelo ne takiyecî ne yanî amade ne ji bo ku bikaribin li ser desthilatdariyê bimînin amade ne bikevin her dilqî her şiklî ji ber vê yekê hem bi İsraîlê re dikarin li hev bikin rêveberiya Xweser re bi dewletên îslamîst re dikarin li hev bikin ji bo Heva tu zanî ez dixwazim tiştek bêjim ji bo İsraîlê ez dixwazim tiştek bêjim hêzên wilo ji bo İsraîlê rastiyek heye ez bixwe hez gel ez bixwe hez ji gelê cû dikim tu zanî bi rastî jî yanî gelekî herî qedîmî Rojhilatê nabînin û bi hezaran salat û ew hatin kuştin derbederkirin tu zanî yanî ez behsê wê nakim ama ji bo siyaseta İsraîlê dibêjim hêzê wilo lazim ji İsraîlê re ji ber çi ji ber ku ji bo mezinkirina cûgrafiyayê xwe û ji bo pêşvebirtina siyasetê xwe yanî hêzê wilo zûtir dixebitin hem ji aliyê yanî ji aliyê cîhanî jî ve pirtir destek distînin li hemberî wan hêzane de tu zanî ez vaye dibêjim meselen ama bi rastî jî em nizanin ka İsraîlan jî dibin de yanî welatên Ewropî çi difikirin Amerîka çi difikire yanî ew jî berjewendiyê xwe dixwazin ama yanî belkî hende tişt hene yanî em nabînin ev em mixabin yanî hende tişt hene pişt perdê de em nizanin meselen Amerîka çi bi Kurda ra gotiye em vî nabînin meselen heta İsraîl welatên Ewropa yanî yê dinê jî belîne dijminê me beliye meselen al şerh bi her kesek me nada Kurda nada qebûl kirin yanî eger Ehmed Şerh û el Tehrîr Şam jî nebe her kesekî dîbêt yanî ewana nasyonalîstê Erebin li Sûriye me nada qebûl kirin yek du Tirkiye jî aynî Îran jî beliye Iraq jî beliye yanî dijminê me belîne ama dostê me nebelîne yanî em dostê xwe hêj naz nakin baş bi rastî jî rast di hindek wextan de di hindek deman de piştgiriya me dike Amerîka dizanî yan welatên mesî wek Fransa ji ber ku me Herêma Kurdistanê çêbûye rastiyek heye yanî Fransa welatên Ewropî û heta Amerîka jî çêkiriye yanî eger ew welatên Amerîka Ewropa nebane wê çaxê Başûrê Kurdistanê çê nedibû ji bo Rojava jî aynî tiştê ama yek girîng em hene hêza me jî heye û em karê xwe jî dikin em li ser axa xwe ne we bi her awayî gerem piştgiriyê xwe berdewam bikin em wekû Kurdên Ewropa li her derekî bi rastî jî însanek bêje ez Kurdim ez welat parêzim ji Kurdbûna xwe hez dikim gere li îro de heta dawiyê şorişa Rojavayê Kurdistanê dibî demî de yanî piştgirî bike pir giring e ji bo me Mamoste Saîd Keskin jî li vê derê ye Mamosta bixêr hatî Mamoste Saîd merheba bixêr hatî Dem baş ser çavê min çawanım mala te ava başiye te em dixwazim çava ka tu çawa dikarî me ronî bikî
تکایان وکیل بین رجای دکم بله وکیل ام دبینن دنگی تهنه کی کمته مامسته دنگتی کمتی وکی کم دبینن گوهراندنا کو ایرو دینه وال سوریه چه بیه دیاریا ویا کو او کسین کو جنایت مازن لهمبری سروکا هف سروکا پارتیا پیشروجا سوریه حفرین خلف کرد که به وینه اون داستری دو شروانان دا دست خواه ایرو لدمشق لشامه تاوی احمد شرایه تاوی جولانیه لناب حکومتی دا جی گرد تو ویدری دا کی سوش بارد کی مامسته؟ اول سروک ارتش ملی سوریه که در کتب و لسر دیکه دما که احمد شرا سروک کمار بیان کرن اویل وی داره اخفتن دکر اوا ایک یا دو دیا لا تشتكو مشتا برسي مامسته او شخصيتين كجار كو ايرو حكمدارن شريجي جولانينه هرچند سوچي هولاني ام بحث نکن جي تو وی دری دا کی سوچ بارد کی جان دولتك روات و سوچ بارد کی کو مرو بکار به دعوه لیوه بکه گلیو گازن جي تله هم برکینه من بحث وی کی کرمم گلی گازن جي ما لبرانبري دولتا تركيا دولتا تركيا ناخازه و ناهله ناخازه و ناهله دولتا يعني حكومتا دمكيا ايرو لدمشق للشامية تما فكي جبو كردان گنگشه بکه دیالوگ کردان ناخوازه لی بلی که ام دزانن احمد شرا او ریوبریا ایرو لشامه او ریوبریا به دست دولت انگلستان اسرائیل و امریکا و هاتیه پشتیوانی کرن حتانی احمد شرا لحمس و حلب و حمص بر و شامه دچو اوی که امریکا پشتیوانی دکرن لأردن اوانا چونه شامه چه دوکومنت یعنی از بوت بجم چه بلگه لشامه هبون لوزارت نافخواه وزارت پاراستن همو استخباراتان همی بلگه کم کرن برن اسرائیل پیشیا که احمد شرع حیات تحریر الشام بگهج شامه او الطنف اوی که امریکا پشتیوانی دکرن او آزاد سوریه که اردن و امریکا پشتیوانی دکرن نزدیک سوئدیه اوانا چون شامه وانا چه بلگه دوکومنت چه اوراق هبون همی کم کرن برن اسرائیل باشه حیات تحریر الشام هات یعنی لیبله دولت ترکیه جبر خاطر کل ادلیبه آلیکاریا وان پرنبرا 4 میلیون پنابر لویده در را دیگرتن آلیکاریا وان دیکر اوانا گلکی پیوندیه که تنگاتنگ بوان را هیا جبر که آلیکاری دیکر ایک یا دودیا اوه گلاف کم سپین که به ناو ماف مروفا شغل دکن لیبلی او بخو بو بریتانیا بو انگلستان شغل دکن وایت هلمتس انگلیسی دی بجن اوانا وایت هلمتس وایت هلمتس همی بریتانیا آلیکاریا وان دکه اوانا و چون شامه ده تبی هیت تحریر شام یعنی به کرتاسی از دکارم ویا بیجم که ام دبینن حیاتا که ایرو یعنی ریوبریا کل شامه او ریوبریا که با آلیه انگلستان و امریکا و اسرائیل واتی پشتیوانی کرد و ولات عرب جی گلک دلیوانین ترکیه لیبالی جبر خاطر که پیوندی پنابران گلک رو ترکیه هبون و ایدلبه گلک ترکا آلی کاری دیکر و گاوی ترک گرانیا خواه باندورا خو لسر وان ده کار اینانی نه ل پیوندی به کردارا بکه لیبلی وکی که ما هف پیوینا جنرال مظلوم داد دید که جنرال مظلوم گلک خالن گرنگ و هستیار دانه بیان کنی ام سپاسیات تا دکن بر خاطر تا او هف پیوین همی دانی سر مالپر را خواه و ما 2 جار 3 جار 4 جار
يعني بلاف کرد و هر وهاجی me temaşa kir yani gelek gireng bû dikarin vê van xalana bêjin pêwîstiya pirsyara hebe kerem kin em dê bersîvê bidin elbet wê pirsê me hebin mala te ava röportaj hevpevîna ku bi Mazlûm Kobanî re hatiye çêkirin di nava vîdeoyê me de hene bûn bikevin beşa vîdeoyê serî heta dawî dikarin temaşa bikin heqeten jî agahiyên pir girîng dide ama tabii siyaseta rojata navîn mamoste Saîd Tuzanî 24 saatan de pir tişt dikare biguhere jî mirov nizane ew jî bixwe jî dibêje dibe pêşiya me çi heye em jî nizanin serkeftin çawa çê dibe zehmet e ama tiştekî heye belam kişand roj di vê naberê de tu jî bi xêr hatî dara hevalê Saîd hevalê Jan ji we her sê jî dipirsin hûn dikarin gotinê ji hev û du jî bigirin li benda min nemînin ku ez gotinê dewrê we bikim Jan tu rê dayê herhalde ne wisa bibûre heger dengê min ne zelal ji min re bêje tu bi xwe jî zelalî rûyê te jî zelal e û dengê te jî zelal e û rihê te jî bawer dikim zelal e ez rihê te nas nakim Jan zor spas tiştek ku ez mereq dikim di van rojan de tê behskirin ku Rêzdar Öcalan wê bangekî li temamê şervanên Kurdan bike ê ku felsefeya wî dişopînin ji bo çekberdanê ev îddiaya dewleta Tirkiyeyê em nizanin dibe ku şerekî taybet be jî lê tam di demekî wisa hesas de General Mazlûm Kobanî banga seferberiyê dike dibêje hemî çekdarên me yên berê hemî ciwanên me hemî însanê ku destê wan sîleh digire bira werin tevlî YPG jî qesedê bibin û em hêza xwe ya eskerî bi hêz bikin ku li ser masê em bikaribin destê me bi quwet hûn vana çawa din şîrovet kin Jan dora gotinê ya tê tu baxfe paşê mamoste Saîd û dara jî bersin bidin ji min ve xuya dike kerem kin va rêxistina Al-Qaîda yan em bibêjin heta şê a Sûrî nihanî xwekire serokê Şamê û ez dibêjim Şamê ne Sûrî tevda ji ber ku gor ji min ve tê xuya kirin ku eveya tiştekî diçespîne dabaşkirina vî welatî diçespîne ev welata wek welatekî dibin kontrola hikûmeteke tenha ez bawer nakim ê berdewam bike ev yek adet diyan jî ê ku ji min ve xuya dike Sûrî niha xuya ye ku pêkhatiyên Sûrî em bibêjin Sunne, Alevî, Kurd, Durzî û Xristiyan xuya ye baweriya xwe bi hevtin ne û kîn jî dilê gelekan dahê dijî pêkhatiyên din û nemazet ez karim bibêjim Sunnî nihanî gor ideolojiya sosyal medya yani gor kul ser ragihandina Erebî û ragihandina Qeterê ku tê tilim vekirin ku tê ragihandin ku ev Sunne nihanî ewana xwe dibînin xwediyê Sûrî ne lê hemanî pêkhatiyên din gelê Sûrî vê fikrê vê re naçin û li ser vê fikrê li hev nakin lomanî ez bawer dikim Sûrî wek welatekî yek par welatekî xudan hikûmeteke tenha ez bawer nakim ê pêş ve biçe û xuya ye heta şê vê tiştî zane û li vî tiştî jî qayîl bûye bi vê gotinê jî qayîl bûye ew nabixwe yanî dixwazin hikûmeteke çêkin tenê ku Şamê binixmîne tenê Sunnan binixmîne ne Kurdan ne Eleviyan û ne Durziyan hikûmeta wan ji alî siyasî ve ez bawer dikim wê nihanî ji vir heya me hekê xuya bike tenê Sunnê Sûrî wê binixmîne wê dengê û rengê xwe tenê hikûmeteke Sunnî bê ez karim bibêjim wê nav lê bibe îmareteke Sunnî ê werê sazkirin lê hemanî Bakur Rojavayê Sûrî namîne di bin kontrola vê hikûmetê de eva yek û dîtaneyek jî heye
دبیجه که اف تشتی کنهانی الرجلات ناوین چه دبه و آکو ترکی گلکی جه بزدیایه تشتکی ناو لیدکن لگور وی دیتانایه ناو لیدکن دابشکرنا سوسیال دابشکرنا سوسیال تی چه واتایه تی واتایه که پکاتین و هرمه چه ناو ایدید بم کنترولا رژیمه کی امبیجن ناوندی ورن کنترول کردن یعنی از ورم ولاتا کی وقت ترکی ببم و از ناو لی بکم افتفدا ترکی افتفدا گلن و هرمه تفدا ترکن اف نهيرين ايديج رجلاتا نافين را چه نابه نهرتنا نه رجلاتا نافين الگوركو از فهم دكم كو دي بكاتين رجلاتا نافين تفدا هندكي سرخبون لباوان هذه هندكي يعني ام ببجن خو كنترول بكن كاربن يعني وك ميناك علويا تركي پیوسته لباوان کارین هبه که آوانا ناسنامه خواه تمثیل بکن نونر بکن سنه ترکی اوجی جدابن کرد ترکی جدابن کرد سوری جدابن کرد ام ببجن درزی سوری اوجی جدابن آوانا بخوا نونر بکن یعنی تشتکی وک فیدرال کرنه یا تشتكي وقت فيدرال كرنها لهماني لسر أسطى سوسيال سر أسطى جواكي نه سر أسطى جغرافيك يعني اف آگاهين ته شروعات ته پیشبینی ته نه ته آگاهی گرتنه روش أفا من بخوا يعني لقال لك معرفت كونه بيجي از هندكي لسر شابامانيين أمريكي دخونم جارنا أفا وك مريض كانوا بيجي اناليستين قال لك جاران من اف اناليستا خواندي قال لك جاران هناك نيفسكارين جهاتي د تشاباماني امريكا ضد نيفيسن وك روجنامه ذا هيل قال لك نافدارين بوليتيكا امريكي دخونن ومن بري مهك اف غوتارا خان تيغوتن كو سايكس بيكو كان نه ديل روجلات نافين شبابه واف سايكس بيكو نه دابشکرنا که جغرافیک الرجلات نافین لی همانی دابشکرنا که جواکیه دابشکرنا جواکی بچه هاویته تیت که چه ناسنامه لرجلات نافین هبن دوید اف ناسنامه سر بخوابن وقت چاواز ببیجم ناسنامه علاوی دوید کس و ناسنامه محف نکه و نکه یعنی آسیمله نکه دوید اف ناسنامه بمینه ناسنامه کردی دوید بمینه جان اجي بي حسيان كو وكي نمونه للشنغالي سيستم كي ورا وكي يا فاتيكان دخوازن اوا بكن كلوي دري حتى خريستيانين روجلاتا نابين يعني عيسويين روجلاتا نابين بكربن ب ازدياره لحرم الشنغالي سربخه بجين تشتكي وساجي اس بي حسيان مش قادر راسته نزانم يعني شنغالجي دبخ سر بسري خجبر جداهی اولی ممکنه نه از چاوا نهانی تشتان جارنا وانی از وقت دبن از چاو خورا دیکم تشت نهانا دپش چاوی مرا در واس دبن معرف دپرسه چما او وصابو وک میناک نهانی روش علویین سوری ده 6 سال داویدا دبن باندورا چاندا عربیت بون عربیان دبن چاندا باسیت بون يعني ام ببيجن نسخه عربي لنسخه باس نهر نسخه عربي اوانا هند بن باندورا في فكره دانه نهاني بشتيكو اسد شو هكت ارامي بالاويان دي ويل سر وي فكره خو بردوام بكن تشتيكو نهاني السر اردي قويني تشبو كو الاوي نهاني كتنا بن خطريا كومكوجيه لوماني نهاني قال لك علاوي دست بكرن ببيجن كو اوكي نهاني چاندا ام ببيجن يان ايديولوژيا يان هوالدانا باسی ایدیج لکیری منایه دوید ام ناسنامه خواب پارزن وک علاویش برکو ام وک علاوی تین کشتن لسوریه اوانا وک عرب ناین کشتن اوانا عربن
اونا وقت جان علوي تينا كشتن احتمال هي علويين لسوريا پشکری بدن هرما خسر ببیجن امجی دخوازن ببن پرچه که هرما خسر امجی ایدولوژیا وان اوای جیانا وان ام د پجرینن قبول دکن بلا ایمجی وصابه اما جالی جغرافیک و هر چند دور بیجی از باور دکم او کسی انتو بحثا واندکی در دورا لاسقیه ترتوس لوان درا دجینه وصاب بله اونا باره علوي از هندكي بكرتاهي لسر علويان ببيجم علوي باره هوالی سعید و دارا اگر اون بخوازن تبلیبن یعنی اون دکارم پشکری بدن اسکارم عندك اوي بيجم يعني راستيا كي جرام ام قبول بكن نهاد دبيجن ام دبيجن قالك كاس دبيجن مثلا دبيجن دولة عربة سوري بري دولتك علوي بول الراسي لا نولو يا اسد نكس بلكي بخو علوي بوبي بلكي مثلا بشتيريا دهندك بوارد پشتگیری علویه کر بیا راستا اما دیسا جی بیرا و نچه ایکو پشتگیری اسد دکر ایکو دولت اسد و هزا مال اسد خورد کدبو پرانیانی سونه بونه یعنی گله گولو مثلا براستی جی از بخوا ولو تشتکی نابینم علوی بخوازن کو جد سوریه هرمکی چه بکن تشتي ولو تنية جبركو د سردم اسد جيلا علوي تشتي ولو تنبوكي راست علوي هبون مثلا داليه دين دا يعني تكارين ديني خوب كان مثلا ذات المسلمان انا ما منيان بيشن وقت مذهبك جي مسلمانتيه يعني هبو بلا اسبخوا نابين براست يجي وحلوستي وانجي لبرامبري كردا مينا هلوستا حلويين باكوري كردستان هم دبين براسي يعني ما علوي باكوري كردستان تمامي وانا پشتگیری جهه دکن پشتگیری کمالیزم دکن پشتگیری آتاتورک دکن یعنی عملیتی تاریخ یعنی اوه کو لباکوری کردستان لدیجی کرده هاتی کرن پرانیاوان پشتگیری علویین اوه بو علویین باکوری کردستان بو راستی گرم بدن قبول کرن یعنی او هیز علویان دناف آتاتورک دناف کمالیزم و دناف جهه پیدا هیا یعنی دناف چه هزه دیم نبینن براستی زانیک اک داره رجلات ناوین چه سال داویدا ام وک ببیجن نهانی ام وک علویان ببن ناسنامه هبون ایدنتیتی هبون ایدنتیتی اونا ناولید کن ایدنتیتی یان ناسنامه نخامتی بون هبال روش دقیقه که بده بره و یک دقیقه راستیه که اف ایدنتیتی کو دما چه دکن هزین سردستن هزین جیهانین جبوی چه جبو قازان جوانه خاصی ولات پرچه ببن بچوک ببن اف zaten arman جوانه و جبوان قازانجه یعنی اگر ترکی نه به 4 ترکی 4 ولا جبه بالمینا zaten مداخله کری یعنی هم بینن یوگسلاویا پرچه کرن جبوی اف نه جبو راست جبو ما کرد قازانجه اما گرم بزانی بن اگر پرچه جبه کرد نه رینادن کرد به یک دولت بلکی ممکن 4-5 پرچه جی از نهانی بچری و فکرای نابه ما از خوازم وک خویا بکم که چل پیش چاوه من خویا ده بکل چل رجلات ناوین چید با رجلات ناوین گلک ناسنامه هبون او ناسنامه یانا نخامتی بون و شارتی بون اف ناسنامه نخامتی وک چه؟ وک ناسنامه درزی وک ناسنامه گریک او روم سوری ناشنالیتی بو یعنی نتواك بو حتى هم نظام بكون نتواك السورية او نا رومن زماني وان جريكية جي واولا وان جي خريستيانية خاص كسن اجماران خاصه اجماروان درباسي تكوني بيجي 300,000 دبا لتيخو ياكرن وك نتواك النخامتي اشكرا نتكرن جبركو وانا باس افراند وانا باس شاكر عین یکو به کمال آتاتورک هات بون کردستان گریدای ترکیه کرن پرانیاوان پشتی دستک کرن همو حلوی بون کردی علوی بون براستیجی برافو تخو یا کرن کو اف ناسنامه نهانی بن آخ کری ناسنامه نخامتی ناسنامه وشارتی گیش لرجلات ناوین درد کونه اسماعیلی مرشدی اسماعیلی علوی درزی کرد ایزیدی لسوري هين شهية أرمني هنا تركمان هنا هندكن لتركمان حطانها خو أشكراناكن حطانها إذا شارتينا حطانها ناصنامية خو أشكراناكن ووكي دنجي وك مشترى قوت أو روم هنا روم يان جريك هنا جريك كو باري
دست سالیان 150 سالی بره هات نسوری نهانیش مفا خویا دبه که رجلات ناوین نهانی دابشی و ناسنامه‌یان دبه یعنی بگوتن نکردن چه ناسنامه هیا چه نابه وری آسیملاندن ایدی آسیملاندن جنتویان را از ناقص ببیجم آسیملاسیون از هنکی دکم یعنی کرد کردن دکم پیوی خواه آسیملاندن ناسنامه نخامتی ایدی نما و اف سایک سپیکو ایکو ام ایرو تماشا دکن الپیش تاوی مد قومه اف سایک سپیکو که جواکیه ایکو وصلاش مو خویا دکه در فتح هبه لسر پرسا ما مستبدران يعني هيئتك شو جرافا إمرالية ولوي دريدا وقتك زفري لبيست دي هي مهدا بيست سي مهداك لباجارة كي تركيا بناوي بوليه وكيل بجن هوتيلك آگر بيكت وجبر خاطركو هيئت وقتك لجرافا إمرالي زفري شو بيانك ندا زاني شو بيانك ندا لبالي بشتي هنجي برز بدران یک گوتن ناوی وی دیار نکرن جه حیاتا ایمرالی لی گوتن برپرسا کی پارتیا دم پارتیه بیان کریه کو پرسو برسی و وانا نرخاندن این وانا 4 ساعتا کشاندیه 4 ساعتا زیادتر کشاندیه پشتی 4 ساعتا روشا هرما روجلاتا ناوین هاتیه گنگا شکرن هاتیه نرخاندن و روشا ترکیه روشا کردان روشا کردن به توایی هر 4 پارچه کردستانه و هر وها نیرینه که وصا در کتیا پیشی دا برز اجالان گوتیا آن ده چاره سریا من آن ده چاره سریا امریکا به لیبلی ام نزانن اف آخافتن چه کنتکسته دا یعنی چه چارچوبه دا هاتیه گوتنه و ام نزانن جی هاتیه گوتنه آن نه هاتیه گوتنه و ام نزانن او کسی که دبیجن برپرسه کی دم پارتیه نخومیه یعنی وشارتیه کنی کیه لبرکی دا آخوه ام ویا نزانن یعنی اوه تاریه وشارتیه و پشتی ویا بیجری اک پارتیه عمر چلیک بیان کرد گوت هاتن و چونه ایمرالیه به داوی بون و یک تشتاک دبه دبیا سروک فلان کسا بیان بکه که چکا داینن و تسلیم ببن لیبالی لبیا دا وکی هف بیوینا که برز جنرال مظلومی کریه داخواست دکه جهمی گنج و کسی که هر کسی که دست وانا چک بگره بلا بهن تاوی سفربریه ببن دا هیزن سوریا دموکراتیک به هیز ببن دا او بکار بن بروشکا به هیز بچن شامه نهابه داری دا دو برو بچن در چه پیشی دا مروف دبینه که کسی که وکی جنرال مظلوم دخونه تفگیر رزگاری و سرخبونه کردستانی چل قندیلی به چل هر 4 پارچه کردستانی به دخونه روش چاوایه دولت ترکات چه دخوازه او تفگیر رزگاری نه تفگیر کردستانی و وی تشتی که دولت ترکات بیجیتن و قبول نکه نه قبول کرنه لیبلی که ام دبینن روش به چه آواییه دولت ترکات چه شیوه کی به چه شیوه کی جه شیوه هم نخوازه تمافه کی لباکور کردستان نیدا بده ارینی کرن بده بیان کرن لیبلی وکی که ام دبینن تفگیر آزادی و سرخوابون کردستان چندین جارا بیان کردیه گوتیم آلترناتیف گلکن دم که هنده روجلات ناوین هیزن جهانی لروجاوای کردستان دا و هر وصل لباشور کردستان دا او گرینگیا و هت هوایی کردستان دا ام جوی بیر نکن سالا دما کندولیسا رایستا وزیر کار دروی جورج دبلیو بوش بو نقشه که روجلات ناوین دانه دیار کرنی اوانا دخازن کردستان لروج حالات فراته و لیبلی اف دولت ترکیش که ویگاوی افرینو من بچ گرتن ناهلیتن کردر بازی روش آوای فراته ببن گوره وی
گوره وی نقشه وی خریطه پنتاگونی دما کندالیس رایستا بیان کرن که کردستان هر چار دولت ترکیه و ایران و عراق و سوریه دیگه برخو لبلی ناکه روز آوای فراته ناکه یعنی وکی ام دبین عقل ایرو کو لسیاست ناونتوی دده مشاندنه ویا دده نشاندانه و کردستان بهتا هاتیه سرماسه همویا هاتیه سرماسه همویا لبلی اف هفدیتنین برز اجالان را و انجام ویا و چه به دولت ترکا خناده بر بار آزادبونا ویا و اولهی و وکی دبیجن هەمال سەید شتێکی از بێژم ینی دارا تو مسادەکێ تو گوتنا خۆشبیر نەکێ دەرهەقی عەلەویەدا te gotinekî kiribû dikeve çarçoveya sûjbariyê yani tu dibêjî Alawiyên li Bakurê Kurdistanê piştgirî din Kemalizmê li ser vê hin heval reaksiyon nîşan didin belkî jî mafdarin di vê aliyê de mamoste Saîd dikare bersiv bide te di destpêka avabûna Komarê de hevalêdara dibe em ji bîr nekin ku koşgirî yani piranîna hemî Alawî bûn Alîşêr, Zarîfe, serhildana wan, qetilbûna wan serhildana Dêrsimê heştê û serhildan jî nebû li Dêrsimê yani serî netewandin ji Komarê re ew jî teqebûlê sala 37-38 dike heftê hezar însan hatin qetilkirin di mağara da li Çolê ez nekevin nava meselê Aleviyan tu cara serî dananî ji Kemalizmê re di van salên dawiyê de êdî alternatîf nema êdî partiyên rastkir çûn Bakurê Kurdistanê meyla wan zêdetir çû ser partiyên çepkir ev jî tornê wan in ama Alewiyên destpêkê dibe mirov sûjbar neke mirov dibe koşkirî û mirov dibe Dêrsimê ji bîr neke aniha di nava hereketa Partiya Karkerên Kurdistanê de dara ê ku pêşî tevlê bûn Alewiyê Bakurê Kurdistanê bûn Antep, Dîlok, Maraş, Pazarcık, Elbistan, Dêrsim ew Sêwas ê ku tevlî PKK bûn PKK ava kirin hema bêje ji wan pêk tê ji ez gotinê ji wara bêlim yani ji ber vê hin nerazîbûn hatin mixwest ez wisa parantêzekî hêvîdarim kesek şaş fêm neke yanî rastî jî ji ber ku Kurdê me jî heta em bêjîn Sunne jî me jî piştgiriya wana kiriye û yanî kesên mîna meselen Hasan Xeyrî wana çûne yanî ev rastiye biborîne gewilo fêm bikin ku ez bi rastî ji ber ku niha jî hene meselen li şiba Hakan Fîdan ma ew ne Kurdê Elewî ne meselen ne şibê evê dî hene yanî xizmeta vê dewletê Türk dikin bila mamoste Saîd jaliyê civakî ve bersiv bide vê dibe em ji bîr nekin ku Sünniyên yani Kurd Şafiî ne Şafiîyên me yên Bakurê Kurdistanê jî dibêjin ya em nabin alîgirê PKK ji ber ku reveberiya wan hemî Alewî ne qismekî rast e ama Alewî jî dibêjin az Sünniyan e yek ji taybetmendiyê Partiya Karkerên Kurdistanê ew bû Alewî û Sünniyan li Bakurê Kurdistanê heqeten anî cem hev ew hişmendiya cudabûnê ji holê rakir mamoste Saîd Kerimkê mamoste bibore Hesnav atal bêdirê ez xêratinekî li te lê bikim mamoste Hesnav bixêratî Navxêrê te bi sağ be Tamam mamoste ez dixwazim vîya rast bikim xweş nave lê belê ji ber bi Tirkî xetune ye ya he yaz bû yerê navekî pir xweş e ama te bi X binivîsan de xweştir bû mamoste xweşnav serçavê min tu bixêr hatî mamoste Saîd Kerimkê hevalê dara gelek spas bû dîtinate lê belê dibiye em ji bîra xwe nebin dema peymana sevrê hate çêkirinê ku dewleta Tirka dixwast peymana sevrê pêk neyne di wê demê da Alîşêr û Zerîfe Alîşêr rêberê serhildana koçgirî bû û endamê Komîteya İtihad û Terakî bû li İstenbolê da û endam bû li Tevgera Kurdistanê da û însanekî rûşenbîr bû tevî Doktor Beytar Nûrî Dêrsimî û evana rêberê serhildanê bûn û Kurmanc Axêv bûn û bixwe jî Elewî bûn Kurdê Elewî bûn yanî serhildaneka mezin
سرهلدانا پیشی لباکوری کردستان دا کوچی بو لکوچگیری دا چی بو سرهلدانا که مزن بو سرهلدانا که مزن بو و کردت علوی بون پرانی وانا لبلی آرمان جامعه لوی دری دا که ام دبینین وقتی تفگیر آزادی و رزگاریا کردستان که درد که دی دست پیکی دا یعنی جدهیه که وساجی نابینه یعنی یک گرتنا کرد سنی حنیفی شافعی بوتا بجم علوی همیا اوه با آلیه اولی ندارد آلیه نتوی و مافه چاره نویس چاره خود نویسینا نتوی کردستان ددیتا پیش و پشتی هنگی وقتی که عمل دنهرن لباکوری کردستان دا او پارزگه یعنی وستان پارزگه که لکرد علوی پرانیاوان تیدانن ام دبینن نزیک ارزنجانه درسمه سوازه ملتیا مراشا و هر وها تی آلیه آدیمانه قسمتا که آمده جی دکره برخواه و خارپیت دکره برخواه ده چیتا عنتابه و حتی ده چیتا آلیه قرق خانوان دراد که تا آلیه خطاید یعنی ام دبینن وی داری دا مثلا نه او مثلا علویه هینای پشتیوانیا کمالیزم کردیه کرد علوی پرانیه وانا سرهلدان کرنه مافی نتوی پاراستنه لیبلی جبر که سیاست آسیمیلاسیونی سیاست که وقتی که کمالیستان که لوزان دا جی خود سقامگیر کرن پی خودان ارده دا کسک نهیلان که گوتن کسک دبیا ترکیه دا سنی حنیفی به و لنرگز جی ترک به کسی که ترک نبه دبیا خلام ترکا به و کسی که حنیفی جی نبه دبیا مذهبی بیت اگران حتی ویگاوی دا جی ویگاوی جی علویه وکی باوریه که حساب ناکن وکی بشه که حنیفیه حساب دکن لیبلی علوی دبجن نا ام باوریه که اوله که جدانن و به تایبتی جن علوی کرد و خو علویتی لبا ترکیه و لبا کوری کردستان دا یا کرداب یا کرد باورمندیه که قدیمیه و کفنه یعنی کفناره لبر خاطره پرانیا اندام سروکاتیا یعنی تفگیر آزادیا کردستان جه آلی حریما درسمه مصطفى قراسو ساكنة جانسز او حمي علوي بما مستفى قراسو كرد سيوازية يه سيوازية يه آلية بولات لينن بوتا بيجم علي هيدر قايتانا يه درسمية بوتا بيجم ورا جميل بايقة يه خاربيتية عبدالله اوجالانا يكي داره يه خلفتية رضا آلتون ترليدن هيري يكي داره اوجي يه آلیه درسه منن چونه سرزه قیصریه مانه اوجي علوينا ورحصل ام في بارانتيزي بقلم مثلا علوية دا هات فهم كرن كو برخوديرن جي اي زندان آمده دل برخودان مازوم دوغان ساكينة جانسız acayip لبرخودان يعني افسانه كي پر مزنه و دوی دمی ده جی herkes teslim bu yani berwan işleyecek. Mesela Alaviyan em parantezi bigrin و em derbasi mjara xoya Suriye و Rojava Kurdistan bibin. Mamusta xoşlan pişteki biji Jan Roş duzani و evvel xoşlan kerem kim. Mamusta xoşlan kerem ki eğer tetxwaz piştekî hewal bedî. Yani ez xwazim vê vêjim ez destpêkê de hewala gişa û temaşevanê we giştika bi rêzdarî silav dikim. Niha bi rastî rewşeke nûh li Rojavayê Kurdistanê hatiye destpêkirin. Niha di vê rewşa nûh jî de Kurd zaten ev 11 sal li wê derê li hemberî him Daişê şerrekî serkeftî pêkanî Daeş têk birin 12,000 şehîd dan. Niha ji bergê rewşeke nûh li Sûrî hate destpêkirin û heteşe hat serkar heteşe jî di dinyê de di lîsta terorê de cî digre. Niha neka serkar e û dojêr halde konferansek çî bûye di wê konferansê de jî Ahmed Şera bûye Cumhurbaşkanî yani kirine Cumhurbaşkanê xwe. Welhasil kesên ki dest sêwan ketiye xwîna însana kesên serî jê kirine ki ji niha di yönetimê de ne cî digirin. Niha Kurd li vê derê ew ê rewşa wî çi ye, duruma wî çi ye
پرانی گرک ام سویا بسکنن نها کرد جبرگ دولت داگرکر yani li ser bingehê Osmanlî hatiye damezrandin û hebûna xwe jî li ser tunebûna Kurda de yava kirin. Ji ber wê jî yani di Lozanê de Kurd înkar kirin. İşte vay 100 sal çêbû va em ketine 100 sala 101 salê Kurd tune hesibandine devleta dagirker û dibêje Kurd eklikî derê jî be bira bive ama Kurdekî ji bilî min tiştek ez dixwazim na tiştek ez naxwazim Kurdekî bi wê hişmendiyê gilkî derê bive xwedî maf ew serî hêvê jî be ew ji bo min dibe hedefe û ez qebûl nakim ji bo wê yekê jî niha bi çetê xwe Simo Uso dibêje Özgür Suriye Ordusu evayî du mehe êrişî Rojavayê Kurdistanê dike li Tişrînê li Kopriya Qereqozanê li wê derê şerekî pir giran heye her roj şehîd hene her roj berxwedan heye û berxwedanê bi rastî gelkî mezin dîrokî nevana yani îro min xebera jî gudarî kir li wê derê hevara gelek tiştekî xweşî gotin işte yani bendava şehîda navekî wisa lêkirine bi rastî jî di cî jî de ye ew nav îja ji bo Kurda Kurd karin li vê derê em karin li vê derê weke Kurdê diasporayê em karin çi bikin rewşa me çi ye em karin bi çavî destekê bidin Kurdê xwe Rojava bi rastî jî em karin yani bi her şeklî bi her rengî her Kurdekî gilkî derê dibe bira bibe hem karibe yekîtiya xwe ava bike hem karibe li hemberî ev kiryarên devleta Türk pertekê xwe nîşan bide ev jî bi rêxistinekirî çê dibe yani gerek em li ku dibe bira bidin em bi rêxistinekirî bin em ne belav bin her yek seriyek dengek her seriyek û dengek jê derkeve ne wî rengî bi şekliyekê em karibin encam bigirin bi wî şeklî em pertekê xwe nîşan bidin û ev jî bi rêxistinekirî çê dibe niha ji bo me herî tiştê girîng ev e nayro Rojava bi rastî dilê Kurdistanê ye yani di Rojava de em bivin xwedî maf em bigihêjin ermancekê li wê derê Kurdistaneke federal dibe heger çi dibe kanton dibe çi dibe bila bibe li wê derê Kurdistaneke bê avakirin bi rastî Kurd ew ê her Kurd karibe di wê derê de xwe bivîne û karibe li wê derê jî bijî ji ber wê yekê jî niha xebateke bi vî rengî gerek em xebatê weke destekeke mezin weke em karin em destekê bidin hem di hêla dîplomasî de hem di hêla askerî de hem di hêla maddî de yani îro maddî bi min ji her tiştî fersir e gerek her Kurdê gil diasporayê disekine di hêla maddî de ji bo Rojavayê Kurdistanê di nava xebata jî debe û him di nava çalakiya jî debe çünkü her ro bûyerên nûh têkirin û devleta dagirker bi teyarê xwe bê mirov û ên din ê şer her ro li sifîla dixin şehîd dikevin kesê sifîl dera em bivêjin çavkaniyên jiyanê dixe li karebê dixe li avê dixe li em bivêjin li ciyê genim dixe yani her derê dixe ji wî re ne pirsgirêk e ama bêdengiya dinyê ew jî ji vê derê sûd werdigire ha bêdengiya dinyê em karin çi qasî deng bidin ji bo ku em karibin deng bidin jî wallah derfetê me Kurda li diasporayê li Ewropayê pir e yani em karin herin ber navê xwe çi ye safaretxanê wan ber meclîsê wan rûnên bi rojane yani em karin bi çi rengî dibe bila bibe ama em karin va tiştana bikin ji bo em karibin dengê xwe jî bikînin dinyê erê her çi qasî em bivêjin mesela dinya ji bo me belkî îro erênî difikire lê ev tenê nebese yani sadece pratik ji me re lazim e niha em ji dinyê pratikê dixwazin yani sadece dehêla teorîk de eşter bêjin basûna açıklaması işte Kurd jî gerek mafî wî jî hebe gerek ew jî
د ناوا وی درې د جیب ناوا وی حکومت ده یا تا افتنه نه بسیمه یا شمره چی لازمه شمره پراتیک پرسك من پرسك كرم. مش هيك خوشناف نهاني كرم. نهاني قر مثلا كرتج باكوري اش باکوری کرسایم راسه نهاني هيرو شارداري استير شارداري سيرتي حكوماتي او ام ببيجن رژیما اردوغان دست داسر از گلک جاران فکرم چما پارتیا دم و ام ببیجن هیزا کردی چرا وی رواهیه ده دولت ترک بلا وکشن جارنا یعنی وک پرس از ده بجم نه وک پیش نیاز چما نکانن وکشن جبوی که وی رواهیش دست حکومت فاشیست کاشکن yani tabi dibêje Hikûmatê û sîneye parlemanê millet dî Tirkî navî dibêje xwecî, ka Kurdî çaz bêje nizanim memusta انا چیکه ناوی پارلمان ترکی ناوی خاچی مجلس تشتکی وانی meclis erê memusta شما شفا ناکن ez xwazim divir de tişkî bibêjim niha ez bixwe min jî li wê derê rêvebertî kiriye di zamanê DBP de HDP de me jî rêvebertî kiriye niha ji li vê derê li Ewropayê komaf eş başkanî a Ewropa tevayî ez niha wê birêve dibin niha sêr û çaroberê bû yanî heftak nevîse çaroberê bû me li Hanoverê bîranîneke bi heybet pêkanî bi rastî jî bi heybet bû çünkî cara yekem ez li Ewropa û li Almanya bîranîneke bi vî rengî ji bo bavê teyar û ji bo wa şehîdana tevî yanî bîranîneke tevlîbûneke pir mezin çêbû hevalê xweşnav pirsa Jan Roj hat fehm kirin ew dibêje li Bakurê Kurdistanê ez an mezin ha werim ser wir hûn çima serî ranakin dem partî çima ji meclîsê ve nakişe û meclîsa Tirkiye rewa dike eger dem partî vekişe bibêje ev meclîs ji bo me ne rewa ye çima ne rewa ye yek êrişê ser Rojava dike du êrişê ser Kurdên Bakur dike îrada me nas nake wê demê hebûna me ya li meclîsê mana xwetine ev ne tenê pirsa roj e gelek hevalê me pirs dipirsin ser vê eger bersivat rast و هەواڵی خۆشناف گرێدای بێ واژی مەسەلان وەکی جانڕۆژ کە دەبێژە ینی ئەوە سێ جارە قەیوم تێنە سەر شارەداریên me carekî û du car eva sê car eva wextê tu navekişî ji proseyê tu divêjî demokrasî heye ez ê beşdar bibim ez ê mafê demokrasî yanî اما em dengê xwe didin em şaredarê xwe held bijêrin ewana rex dibin em jî diçin basın açıklaması yani weşanekî konferansek dikin em dê vedkişin از لگور از ولاد فکرم سید از حوال سید از ولاد فکرم نباشه ewa bikim ez hewa bikim ez karim jî bersivê bidim em hev tê bigihêjin baş em hev bidin famkirinê em hev bine famkirin em yanî îca wextê ku tu navekişî tu rewatiyê didî nîzama faşîstiya Erdogan û tu dibêjî ez ê mafê xwe bi demokrasî be ê demokrasî tune rojnamevan tê girtinê tê girtinê başe xelkê da yek peyvekî li ser Facebookê Twitterê dinivîser tê girtinê اردوغان جی بخواد بجه دموکراسی با ما هیا اردوغان بخواد بجه کرد پارلمان دا هنه Kurd parlamentoyê de hene بێجا ev dema Kurd nevekişin vaya demokrasiya ve dê xeberçavê hemû dunyayekî Tirkiye ne welatekî demokratîk e dema em nebin li wê derê wê çaxê me dernaxînin ez wilo difikirim erê yani rast e hûn jî rast e belkî ama ji ber ku hêzê me û xas tune ev jaliyê demokrasiyê de em didin hemû dinyayê nîşandan dibêjîn em diçin parlamentî me derdêxin em bi şêwek demokrasî kar û xebatê xwe dikin beşdarî şaredariya dibîn dîsa me nadan qebûl kirin hûn jî dibêjin ha ji me re dibêjin terorîstin dema em xebat ji bo xwe din li gorî min vekişandin
نەکارێکی باشە بوی ئاوای دەولەتە تورکمە دەرخینەمە ئەو کە هەرچ خاص قەیما ژیتانێ سەرمە ئەو ji بۆ تورکیا زبوولۆ دفکرم ji بۆ تورکیا ji بۆ تورکا خراپە نا ادبیجم وکی دبیجن حق تقریر مسیر هیا یعنی ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı. Devlet Türkiye em dibijin ev dibijin warin demokrasiye em dibijin başa. Dibin warin helbijartine em dibijin başa. Em diçin mafi xud didin me derdixin. Em her dibijirin endamı parlamenı Selahaddin û kiya hemû zindanê danin. Vê gavê 20,000 endamên Dem Parti an HDP vê gavê Kurdekî bes peyveka siyasî bike bi navê piştîvaniya terorê 6 sal heta 16 sala cezayê zîndaniya dirêj didinê. Ev e îro li şaredariya da mayîn, li helbijartinê da mayîn, li parlamento da mayîn ez nabêjim dibiya vekişin lê belê rewatiyekî, heqbûnekî, meşruiyetekî didîte dewleta Tirka û dewleta Tirka ya xwe dike. Duberê Xwedê apê Ehmed sê cara hatiye helbijartinê li Mêrdînê da emrî wî 8 salî carek hatî derê xistiye. Li Sêrtê da eva cara sisyan e. Wesa kiriye yani şaredariya Wanê ya Amedê û ew şaredariya nevêrin tiştekî bikin. Wekî şûr ser pişta patka wana ye. Hema serê xwe bikin dê şûr bibire. Mamoste Said hevalê me Amet Zana hatiye nava me. Amet tu bixêr hatî? Bixêr bê Amet. Ya براتي تخوزم منك حوالي جدادي دم باش حوالي جدادي تبلي ببني بروجرام نتني عين كس بردام كده عين كساجي باشه اللي تشخارك هبن وحوالي بيدك برات تبلي ببني نيريني وانجي فرميين نيجي جواك بيدك از دخوازم تشکی بویژ موزه وقتم ببورینه نها حوالا تشکی خوشانی زمان براسیجی او سواله که دیجی دیه yani جبرگه ام دبیجن آنا یاسا هون به کردی چه بیشه دستوروانی بنگهین ده اف هیا yani رو دیت دبیجه سینه ملت yani از خوش تواهیج مجلس بکشین مزه استفا بکن فقط تو نماکاره تبله هلبجارتنی بده وقتا تو نماکاره به تبله هلبجارتنی بده اف جبو کرده زراره فهمدکی چید بیشم یعنی رو میویژن شست هفته حملت وکیلیه مهنه وقتا که ام گشی استفا بکنه و هر گنه سچمی وقتا هر گنه سچمی که کت نماکاره تبلی و هلبجارتنی بده yani ev جبو کرده زراره فهمت چه بیشم اویجا او ملت وکیلیا گشته کرجواره والحاصل اف جبو مزراره اف تشکی نجی خدایه لیبله ریو ریبازی وی هنه yani ایرو گمره قاربه اقتدار هم بیتر muhalefete ke ber biçav yani em bivêjin hîn bêtir mere karîbe tiştê wê û rewşa wê bîne ziman di nava gel de û me di nava gel de be yani îro dibêje ya em di hildibijêrin kardeş em hildibijêr û şûn de çavê kesî nava kesî dibe ya ew jî ne rast e yani te hilbijar tu şûn de get nava gelê xwe de be tu gelê xwe birêxistin bike ya ev gelê hanê bi rastî ihtiyaca wî ji rêveberiyê ve heye rêveberî tune ne nawextek rêveberî li Bakurê Kurdistanê hebe û em karibin gelê xwe biparêzin di wê derî de em karibe birêxistin bikin bizane bikin pêş de bixin çalakiyên berbiçavê mezin ê girseyî pêk bînin bi rastî em ê karibin gelek tişte jî bikin negem nikarin çünkü ew erê bekî tirs heye bekî xof heye bekî kesên hema hepkî çîk dike digirin davêjin zindanê yani welhasıl ji wî re ne qasejî heqûs girîng e ne belediye başkanî heqûs girîng e ne îl başkanî kes jî ji bo wî ne girîng e heta milletvekîlî jî dahî em bivêjin de qûn mazga wî ke davêje hefsê ji wî re ne pirsgirêk avê sê Dêrsim dagirtine ew jî milletvekîliya me berî pirseka min heye berî tu herî mamoste dikarim bipirsim tişkî divêjim
من ایرو لخبره گوداری کرد براستی تشکی کات چیه چاوای امجی تام نزانن لبه تشتێک مبهیسی ez xwazim ez bibêjim niha dibêje li gebarê ew ciyekî petrol derxistine li wê derê bi teyara lêxistine ama yani em bibêjin teyarên yani weka wê bê mirovin kaçî merseleyê nizanim hem li wir xistine hem jî ciyê eskeriyê xistine ev heger tişkî wisa heye gelişmakê baş e ji bo Kurda eger kê kiriye kê çawa kiriye ew jî ne diyar e lêberê tişkî wisa heye li ser sosyal medya ev tişta pir tê dîvirandin ez bawer me wê hebe jî lêberê Yani ajans Mamosta Bedran yek pirsame heye mamosta wê here yek pirseke jê pirskam. xwazim vî jî vê ji mezê qapat bikim di daxuyaniye hevalê xweşnavkirine çi heta dara ilan jî de ev hebû Pirseka min heye eger tu bikarî bî. kerem ke Tamam. Gelek spas dixwazim dîsa herim se pirsê Heval Bedran got niha 15 dibêjin ku serogapo wê babayekî zîndî ez nizanim çawa bi rastî jî hema wilo dibêjin wê daxwaziyeka wî heye ku dest çeka ber bidin bêguman ez dixwazim wî bêjim gelek hevalê me nayînin ziman niha dixwazim tiştek bêguman em rêberê xwe ew yani bawerin ev rastiye ama ez tiştek dînim bîrawa sala 1992 dema Başûrê Kurdistanê çêbû şorişê Rojhilatê Kurdistanê wê çaxê bû qurbanî şorişê ew ê şorişa Başûrê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê çawa îran got ez ê Herêma Kurdistanê qebûl bikim eger ku hûn bikarîbin pêşmergeyên Rojhilatê Kurdistanê bînin kempan dej ji dijminayetiya me û şerê me berdin ew pêk hat yeneke qedepe wê çaxê anîn kempan li koyê xistin û li Hewlêrê jî wan dej ji çeka berda eynî daxwazî ji bo Turka jî got em ê qebûl bikin bi wî ayî PKK bînin bêxin kempa da wê çaxê ama PKK qebûl nekir yenekê pedekê bi hev re şerê PKK kir niha dixwazim tiştek vî pirsim na tirsê min ew e pey seroga po bêje ji ber xatirê Rojavayê Kurdistanê em ê şorişa Bakurê Kurdistanê şorişa çekdarî dibêjim tu nebikin hûn çi difikirin ser vê yekê berê ku tu bersiv bidî Mevlût Gezgîn di nava me de ve mamosta tu bixêr hatî denk xêr hatiye denk vekiriye keremkim denk tune خیلی میکروفون رو naymin ama têwe nizanim na deng nayme jî denk بس naymin مایک درخه به مایک بپیوه به مایک بپیوه tamam دیرکت سپیکری بپیوه Evet, denk hena. tamam niha denk hat denk heye Ben başvuru hemiyara keko. ders çava Sağ spas. Ez xwazim ser du tişta bêjim heval qala milletê me Elewî kirin berê her tiştî nastameya me bilindî Kurd e Kurd dema tê ser ziman ne tenê peyvekî 4-5 hevoka 4-5 tîpa hatiye ba hevdû dewlemendî û rengîna ji Sumêra ji Aryana ji Lûvî elamlara hûrîler gûrîler ev tev kalê me pêşîne dîrokekî hezarê salan e lê îro bi peyva Kurdî tenê ne mimkûn e ku em bêjin tenê milletekî ye em pir dewlemendin rengîn nav hevda Elewî, Sunî, Henîfî, Şafî ev tev alî olê da jî alî zaravê da jî dewlemend e yek asîmîlasyona li Dêrsimê û li El Ezîzê çêbû mamosta Ew tiştekî rica bikim ez tiştekî rica bikim ji ber ku xweşnav ji nava me diçe dara pirsekî jê kiriye bila xweşnav bersiv bide û pir bi kêfxweşiyan vedigerin cem te tu va mesela Elewiya da me hinek ronî bike dibe mamoste baş kerevke tamam xweşnav gotin ya tê sağ be spas dikim niha em vê dibêjin yani îro Kurda ji bo çi rehistî lehê ji bo çi PKK ava bû ji bo çi PKK derket yani neden ne hebûn orê
تنبونا کردا لهولی بو کرد تنه دهاتن حسی ما بری جگوت افسد و یک ساله سر کردا تنبونه که دمشاندن دولت داگیر کرد حتی که اف مسئله چارەسەر نەبە یعنی ev nedena girahiştina silahê û silahê li hemberî dewleta dagirker mücadelake tê kirin hege ew ji ortê ranebe zaten peyeke silahê danîne serokatî ne heqûsî em bivêjin kesekî werê hemawê bivêje silahê deyne de xebera wî tişkî tune ya heqeten jî ezaneka cana ji bo va Soryana ji hinkî aciz jî dibim yani ji ber çi çünkü em demek ki yine be çik nezik dibin yani em bixwe ne bawer em bixwe yani em dikevin em tu dibêjî em dikevin bin tesîra şerê taybetê dewleta Tirkiye tabii yani ev mesele zaten ji wirtê na îro heger serokatî ev 25 sa 26 sa derbasî 26 dibe gede tecrîteke mutlaq re derbasî be û dewleta dagirker diku nake nikare bi wî gaveke ne erênî bavêje gerek em vê baş zanibin em weke Kurd weke 6 milyon Kurd em giş li pişta serokatiyê ne serokatiya me çi bivêje ew e û em li pê wînin serokatî di vê hişmendiyê de ye serokatî ne ew kesêke em bivêjin ji bo berjewendiyê şexsekî malbatekî û qabilakê û tiştekî û tişkî wisa bike zaten serokatî vî tiştî nabêje serokatî 6 milyon insan difikire her çarperçê Kurdistanê difikire heger çareseriyek çê bive ew ji bo her çarperçê Kurdistanê çareserî çê bive li perçekî çê bive ew ê etkiya xwe bide her çarperçê Kurdistanê gerek em di vê hişmendiyê de bin em vî rengî nêzîkî serokatî bibin û rêxistina me jî û gelê me jî li pê serokatiya xwe zaten her roj hevalê me keceki açıklama dike yani dibêje işte serokatiya me çi bivêje em li gorî wî em ê jî xwe amade bikin em bersiva gişa erêniye a gelê me gişê erêniye a rêxistinê me gişa erêniye yani serokatî em vê bira baş zanibin yani dewleta dagirker nikare serokatiya me ji xwe re bikar bîne yani ne têla hişmendî de ne têla fikir de ne fizîkî yani serokatî her tiştî re hazir e amade ye û serokatiya me kare yani ji bo rojhilata navîn tevahî aslında çareseriyekê difikire ji bo wê jî wiha mücadela serokatî dide meşandin bi rastî em nikarin tu dera jî bide meşandin çünkü ew 24 saatê xwe daye بس كرامata akerim ببره از کارم بس اما تبینا که بچوک ببیجم نهانی روجلات ناوین دا شر ام ببیجن شر یان ام ببیجن ناکوکی دالی ایدی نما ناکوکی دالی نما ایدی ناکوکی روجلات ناوین دا تواهیه گلک ناسنامه هنه گلک گیش بهف کتنه وک دا پیرامد بیجی گیش بهف کتنه ناسنامه گیش بهف کتنه لومانی از خوازم ببیجم نهانی چند ناسنامه روجلات ناوین های گیش درکت گیش بجقی وک مرفت کنه ببیجه وک باخچاک گل و گیش درکتن نهانی ناسنامه ام ببیجن علوی ناسنامه عربی ناسنامه ام ببیجن درزی کردی بره دهاتن بمپیکرن دهاتن نخامتن ام گلکی yani وک پاشل yani وک پاشل که دیروکی روجلات ناوین دا 100 سال داوی دا روجلات ناوین ده ایدئولوژی تانه تظاهر بون ایدئولوژیا اسلامی و ایدئولوژیا ام ببیجن نتو پرستی یا عربی و ترکی تانه روجلات ناوین تفدا لان هانی خویاد که روجلات ناوین دا بصدان ناسنامه هنه یزیدی هيا علوی هيا کرد هنه لومانی شرع دی ند عالیه ند جی کردان و ترکان تانه نه علوی تدانه کرد تدانه ام ببیجن درزی تدانه گلک ناسنامه تدانه و خویای اف ناسنامه یانا اونا ناسنامه مروان یا ناسنامه و گلانه لرجلات نافین لومانی نهانی کس نکانه تن ناسنامه بچسبین او بمپی بکه یا آسیم لبکه کس نکاره ایدی ناسنامه علوی و شیره یا ناسنامه کردی و شیره یا ناسنامه درزی و شیره نهانی گیش ده درکوی گیش ده درکوی تشتکی که تنها تن ناسنامه تنها و شیری نما ایدی رجلات نافین خویایه
روجلاتا نافین روح خو هاتا گوهرتن وک شوازا خوی کدن ایدی نما شوازا نه یا روجلاتا نافین روجلاتا که پل يعني قال لك نصنميه يعني مالتي كالتشرال يعني قال لك نصنميه لو ماني تخويا كرنكو دروجلاتا نافين ايرودا دجمن نتركن وقترك دجمن ايديولوجيا اسلامي ايديولوجيا تركي ايديولوجيا عربي لسوري وعراق شكست بالنسخه باسه ايديولوجيا عربي شكست اول جوان بوري از نبترما نا عربي السنة صدام شو نا شيعة هاتنا جوانا خرابترن يعني از بکم نابری مولود گزگین ما گوتنا ببری از خازم دوام که بده سوره داره از زیورم جمتجی ما مست مولود کرم که از دبیجم مولود برکو او ناو هاتین ویساندن ادی بله سپاس که از خاطر خود خازم بمین ما خوشیه مست خوش ناو مالاتی آوا هربی اما استاد خوش ناگل سپاس سپاس اول بدران اگر رو که گپیوسی هبه از دخوازم تبلی برنامه تبفم پر بکیف باش ادو درک رونیجی تبلی بدهیه از تو رونی روحا ام هرسی تو تمام بهره بکیف تکیلی تجمرا سر بشکل کیجمرا مساج بشینه تلفونات الجمتنه مالاتی آوا تمام ساق سپاس که ما می خوشی شباش چه باش سلام کرم که ما مست مولود گزگین گکو آنها کیشه تمامی پرسکری که ولاته میں آستا کوهاتیه اف پرسکری که هانه نیرو تنه بو هن قسمی وان سال بری دا جواکا باکور پوپولاسیونا نفوس کرد زیرتر لباکوره دولمندیا وی زیرتر جی لباکوره تابی بوی رو شهانه جی امبیجن کرده می علوی ایشی کو کشاندن جدیر سمی حتانی نها جئل عزیزی حتانی نها ایشی کو کشاندن اسیمیلاسیونا کو تایبتی لدرس می چی بون کردن کوی دری مانجی پشتی قرقرنا 37-38 جی ایشاندن باجارن آنادولی ایشاندن باجارن آوندا ترکیه وان انسانا ج آخافتنا خواه ج زمان خواه ج چاندو کردتر خواه جمعی کرده واری نتوی معلوم هیچتن جسدی 50 زیرتر نبگره نفوسی پوپولاسیونا کرد هم لباجار با تیا ترکیه بجی کرن جبر و یکی هانه جی ایکو خواندن جنراسیون ایک دو جنراسیون در باس بو پشتیوی پاشوان انسان 10 سال ملت کرد سالین 8-9 بر 2000 مال متروپولین ترکان دا تزه به کرداران هاتن با هفدو کردی نزانن هینجی گلگی وان مموری دولت هین نزانن ناوا سیاست پارتین سیاسی ترکیه دا آنجی ناف چپه ترکیه دا افشی خواه چپه ترکا جیهان تمامی حتی نها تجاری نگیشتی آستا ریال سوسیالیست ترکا جی تجاری راست نبونه به کردارا گوا این تشتکی نزانن روش بیلی لورته دیاره تف دبن جمهوریتچی جبر و یک هانی تف او دبن yani hin qala eskereki wana ki tehudi tev dve vatan solcitiya antiştekil ortaya namine cepti yavanş bervici kurdeme alevi dınavanda haliyan le Erdoğan du aliyada tişte green çekir dınav 20 salanda ev kurdi kuqay kurdi ne zan bu alevi ne bizi kurdi suni mesela kurdi bir gribun metropola bu Nijer Perestiya Erdoğan şiar bun alevici kısmeki ve zeyletir şiar bun لخوا وگرین لخوا هاتن مکوری ویا اشکره دویجن پوپولیاسیونا تمامی کردین با کردا علویجی شیار بونه نه علویه برینه نه 20 سال نه 30 سال برینه evrasti haneli ایرو حالی حاضر دا سال سرکیفتین دا امگی 5 سال هاتیه داینی حتانی نها ده سری دا چی بو اینی لسروی همیه لگوره دمو پیواجوان دا پارادیگماتی گوهراندن سال نودی دا ریبری گلی کرگود لی فقط ایرو آستا کو کیشه پرسکری کالی تی نرخاندن وان تشتان دخوازه پارلمنتو ترکیه دا جی ایرو مثلا هل بجارتنا 2011 دا 2009 دا جی جارک دو جاره حتی پارلمنت این کرده تفج پارلمنتو و کشیا نه چون پارلمنتو وی اتحادسیزی سیویل اتحادسیزی جی هبو
لیدیسا جی میزه کرن لگوری نکو ترکیه دموکراسی هیه جبروی کرد چن پارلمنتوی لید وی خالا هانه دا چقا نجار پرست من چقا ایمها اینکار پولیتیکای خواه بیناو بر بدو میننجی کرد انقره دا مجلس وان دا لبر چاوی مدیا همو جیهانه هر تشق رژیا وان لبر چاوی وان خیف تف بلگه تف دکمانه تف قید آستا مافی مروواهی جیهانه دا تنه کرد قه خبر نده جی لپارلمنت و فوترافی اندور خویا بکه ev li gorê demê bi wan re şerrekî ji şerê çekdarî zêdetir bandor li ser nîjarperestiya dewleta Tirkiye çê dike. Ew çi xeber didin Parlamentê Kurd her tim ji HP, DP, HDP, DHP hetanî kêşe partiyên heta niha da jî heta demê jî her tim aynı rojevê li nav rûyê wan dixe. Temam belê tişta ku Erdoğan dike ne tiştekî demokrasiye ne tiştekî etîge ne tiştekî rast e lê feqet mecbur e Kurd li gorê vê pêvajoyê xanê derbas dibin jî vana li wê derê di nav civaka Tirkiye da mecbur rû bi rûyê wan re şerê li ser penûsê di yasama parlamento Enqerê da çi bibe jî tiştek destê Kurda neyê jî li wê derê dikare bi wan re viya nîqaş bike. Ne ku Türk tên ser lê ser vê hevdîtina ya duyemîn bi rêberê gelê Kurd re şandin wê derê çûn hatin lê feqet ev jî lîstokakî Tirkiye ne em bêjin bigêje encamekî an dixwazin bi rêberê gelê Kurd re ser masê hevdû bibînin vana planê konsepta şerê 10 sal berê çi çêkirin hetanî niha konsepta vî şerê hanê taybet dimeşînin gelê Kurd ne raketiye çavê wan vekiriye zanin çi çîvaniya baş dinirxînin taybetiye van temamî lîstikê Tirkiyeyek jî ew e mesela demekî dirêj bû Kurda qala ew nedikir qala vê mesela hanê nedikir lê dewlet biş perdê re hevdîtin çê dikirin li gorê berjewendî xwedî lîstokê wan heta astekî baxçelî ku her roj Tirkara pirsê xirab digotin sûjdarî dikir carek daha destê xweda Kurda got devra xirabî çê dibe em nav xwe da aştî çê bikin eva tenê bi serê xwe lîstokekî bû xwe li ortê tê lîstokê wan tev derket valê tiştê ku ne tenê wana ji rêber hêvî dikir rêber ku bigota çekdayînin hetanî dünya ava be hemû dünya xirab ji tişta herî dawî li dünyayê tenê mabe çeka Kurda ye tu carî nayê danînê ku gelê Kurd bi vê bawer be erê ez kesayet jî hawerdor jî hemû miletê me tev de gelo çima çekê dayînin çek nayê danînê cikî mîna roşilata navîn da Besî hozat asta herî jor da xwe bas kir yani şertê xwe heta çi pêk were di kîjan şertan da ew jî danîna çeka na müzakereya danîna çeka mirov dikare yani guftugoya wî ji bo dest bibe 1001 şert danî pêşî yani ne mümkün e jî Eko mesela dîrokê çekdayînê da dîrokê welatê ku aştî çêkirine mamoste ez xêratinekî lê bikim Kamil bi xêratî سرسري من سرتاوي من Çek Kamil merhaba bi xêratê سرتاوي هوا نريد أن هدوش فناز دكين حبو هوا بريزداري سلاف دكين ماشان خش Val mevlût dikarim pirsim tiştekî işte pirsim. fermo kerim ki Na mesela tu dibêjî yani rast e ama dixwazim te re bêjim mesela de prosa aştî de yê berê de serogapo gerê gerîla di nav xaka Tirkî de derkeve bi zêvre here herêmên medya wê çaxê mesela neydiye zapê wa dera ya û ser daxwaziya serogapo jî gerîla hatin xwe radestî ji bo ku bide yani rastiya xwasteka serogapo ji bo aşê bide ew bide qebûlkirin bi Tirkara ew jî pêkanî û avetin zindanê gerîlayên me niha dixwazim va bêjim mesela rast tu dibêjî û serok nav dema em mesela tu zanî hin tiştem dixwazin yani bêjin yani wek mesela eger serogapo got ama bila gerîla çekê xwe berdam çi bêjin wê çaxê yani rasta tu dibêjî û heval dibêjin pir dibêjin ev gotin ji şerê dewleta Tirk şera derûnî tê ama ez wilo nabînim bi rastî ez dixwazim yani tiştekî wilo çê bibe piştî du heftê din em çi bêjin ya çi bikin wê çaxê yani hêj niha kesek nîne bêje ji min re bêje wê çaxê me wilo bikenan wilo nakin mesela Ez psevva nebûm yani ez tê negeştim pirsa te kurtahî dikanî dubare bikî Jan Roj ez dubarekim ji bo hevala mevlûd bersib bide yani dibêje welew kî piştî 2 heftê din
Rezdar Öcalan bibêje banga ku dewleta Tirkiye li bendê ye. Baş banga ku dewleta Tirk li bendê ye. Yani çekdanîna hemî şervanên Kurdan ne tenê girîla jî. Wê demê ji hevala Mevlûd pirse em ê bikevin nava helbestekî çi wa? Pirse be. Kerem kemam. Kurtasî vê bêjim. Serhildanên Kurda hetanî niha ya herî dawî ya hêstir ya xurtir hemû Kurd ne tenê bi hêla çekda. Hêla me jî da netewî da jî şiyar kiriye. Ne mimkûn ev hêza hanê ku çeka dayîne hetanî Kurdistan azad nebe. Nasname serî da temamî xelkê Kurd û erdnîgariya Kurdistanê azad nebe. Ne mimkûn e serok biryarekî aha bide. Serok biryarekî aha ku bida xwe vî heftê dewleta Tirk li benda tiştekî aha bû. Ew masî di gewriya Tirka da ma. Serok ne ez naxwazim qiyas bikim Kurd ne masiyên biçûkin. Dasiyê masiyê Kurda mezin in. Yani ev netine ji bo min ev bersivête netine ji bo min ji bo bi hezara Kurda dixwazin yani. Yani fêm bikin mesela diliye da nemînin mesela mesela stara bêjim xuşka min pir rêber apo hestik ev mala me da ama qasê wane da dibêjin tiştekî wilo çêbû bom çi bikin? Ama dêbêjin tiştek wisa nabe. Bersîvata ew bêje tiştek wisa nayê gotenê û nabêje. Li El Monitor General Mazlum dipirse emberîn zaman dibêje General Mazlum eger hatû Birêz Öcalan got çeka bedaynin. Ew jî dibêje Birêz Öcalan wesa nabêje. Ne pêkane. Ne pêkane. Sale ev tevgêran bi tenebûnê bi serê derzî ve îna îro pêşiya ku tiştekî destê mafê Kurda dest ve neyne dê çawa. General Mazlum dibêje hemî Kurd hemî genç warin çeka hildin. Em jî dibêjin 4 milyon Kurdê diasporayê werin em hemî her ne rojava. Em çek hilgirin. Dê Bakurê Kurdistanê çeka daynin. Kek dara. Tenê konsepta nû ya Tirkiye çi plan dike ez işte kurtasî bêjim qasî ku gihîştimi ana Avrupayê da jî pirsgirêk hene. Evî em bêjim mesela dîrokekî 20 sal berê bêjim 22 sal berê Amerika gava ket Iraqê Bushê duyemîn bû. Îja eva Trumpê duyemîn dîsa hatiye. Trumpê duyemîn axûbeta Sedam tîne serê İran û Erdogan. Mizginîkî tevre eva hebe yek. Eşkekî xwe re bêjim konsepta şerê Rojhilata Navîn Mevlûd cardu İran- dubareke û mizgîniya xwe dubareke me çi 20 kilo. çawa Mugo me çi 20 Dîsa cardu dubareke mizgîniya xwe. yani Bushê duyemîn hat yani baba oğul Bush hebûde guruba. Bushê W. duyemîn Bush. hat Sedam hilda. Eva jî Trumpê duyemîn hemû se hesab bikin kurtasî hêla mantıqta. Ew ê ava serê Erdogan û ya Îranê germ bike. Anha li benda vê yeka hanê bin dîrokek nêz dev şerê hanê navxwayî wê xwe bide xuyakirinê çawa navxwayî ne tenê şerê nav Sûriyê navxwayî Tirkiye jî eynî wî rewşê de ye İran jî wî rewşê de ye. Tişta baş hêr ji alî Kurdê birayê me Rojhilata İran anha gelek zayıf ketiye. Hemû milê wî ahtabo tev hat birînê hat xwedkirinê. Ev jî alîkî da ji me re baş e. Lê Iraq jî çiqa bêje ez hêzekî mezinim bihara Ereba bi dawî nebûye. Esas bihara Ereba wê Iraqê da dîsa dest pê bike şerê Iraqê da îşçêr bibe. Amerîka serû jî diskine îja. İran, Irak, Türkiye avana hersî hedefê Amerîkayê ne. Şertê mêras sê ne dibêje Amerîka. Wê İran, Belki Irak, Türkiye bikeve Suriye. peşvanda, belki Türkiye bikeve peşvanda. Deqekî keko, deqekî. Tişta ku 100 sal müttefikî Amerîka bû Türkiye, 100 sal ku tişta ji Türkiye hilne da tenê ji Kurda hilda. Li hemberê Daişê bi Kurda re ev karî hanê baş çêkir. Ne mimkûn e ku Amerîka vê biryara hanê bide guherantinê. Hemû hêzên ku hatine serî jî em bêjin temamî karên warê derveyî hundir wekî ku biryar merkezê meclên ku biryarê girîng digirêne hemû xuya dikin vê yeka hanê da jî. İsraîla mezin jî ji bo İsraîla mezin jî evî hêzê hanê nijarperesta İslamiya qirêja İslamî ne İslamiya rastî. Wan dewletên Ereba bi xapxapokê van karê hanê metirsiya ser İsraîlê bide
وندکرن جه هیزکی کردستانی خورد لازمه اردکی مزین ج کردستان مزین جه تی خواستن لهمبری وان اسلامی هانه جی گوهکی قلکی به لبرچاوی ایرانی و لبرچاوی عربیندنه و ترکیه جی نکار به سری خواه بلن بکه و اسرائیل و داری دا راحت بس کنه و بجی آنا اف تمامی لپش پرده کاری خواه چید کن سرماسی تمام تی غیز کرن تی نویساندن تی بریار حاطنه گرتنه دوی داری دا ایراق هم بیشن عرفا شرکی دانه سوی شهر ایراقی ایران جی حالی حاضردا ناف شرکی دایه چین خواه جترسیا روی چو پیلان خواه بش پرده چی گربو چین امریکا نه دا بچه خواه بو امریکا ایجاجیه بو که اوی مشیروشیما جی خراب تر که آبوریا مجی خراب بکه تکلیه وانه خورتنه دا هیل آبوریه دا چین وی خرابیه هانه نه دا برچه خواه گوبره خرا نبه لی ایرو حالی حاضردا دشتی کدومشن صاحب پراتیگی دا مجبور ترکیه و ایران لهمبری هف شهر بکن گاوا برید گوتن کردستان آن ملت کرد آن ریخستناگل کرد همو پش پرده هفدو دیتین 4 نیجار پرست دو چون مان دو آنها او قسم ایراقی خواه که هیزکی خورد بینه فقط امریکا راست دوی داره دیخه قادا شهر هاشتی شایبی دوی تیان سویل بکی ناو قادا انتگره بکی تی در بخی وکی خلکین سویل نورمال برا بمینن ایران جوی یک کهانه قبول ناکه آگری نوا عراقی دگینه ایرانه ترکیه و ایران جی لهمبری هون آنها ایران جیش ترکیه گلک آجسته پشتیوان کاری خانه وی داویه دا دوی سوریه به دستی و هاتیه خراب کرنه سوریه دستی و ها بویه سوریه جی ایران تنه هیشت گوت تاریز زوی مویه و نورمال ارازی والا بون بدکی تو پیشی وان ترورا ناگره اوراستی خواه هنجی ده پاریزه روسیا خواه دگری قارانتیه ده شهر اوکراینه دا گلکی ضعیف کت گلکی آبوری و اسکری خوشی ونده کر و داری دا جی بخوازه نخوازه جی خلاص بونا روسیای مجبوره به ترامپ را رونه ویه کهانه چاره سر بکه چونکی شهر این گران گاوا که روشلاتا ناوین دا چی بو بخوازه نخوازه آلی اسکری آبوری جی روسیا بنده کی گلکی تشتی گرینگ دمینه ویده دا که همو وان دولتی کج فدراسیون روسیای قطعیانه وانا ایک هتنه ناف دوغو اروپای ایک سری خوانه نها وانا تمامی ج روسیای قطعیانه روسیا نخوازه ایدی آخا خواه ونده بگه جبروان یکی هانه لما سدما اوکراینای ناف کتنا ناتوی دا قبول نکر گود خازیب که به ناف اروپای لی ناتوی قبول نکر روسیا خازه به داری دا ویا بگه قارانتی به ترامپ را چنگی پیواجو تمامی زمین امریکای پراتیکی دا کو بلیزن وانا تمام حاطن حسبانده تمام چه بونه امریکای دی ویا پراتیکی دا دلیزه ترامپ حاطی باش روله وکی بوشه دوی امین همو چقدر نجار پرست چقدر دیکتاتور هنه حتات کارن برا سری خواه بلن بکن حشای مینان حیوان مینا دیگه کی سری خواه بلن بکن او دیکتاتور فلسطین چاوچون ایوان حزب الله چاوچون عقوبت صدام وانا لسری ایران و ترکیه عراق چی جویا نصیبی خواه وی باش بگره عراق بلکی وکی دولت جیل ارته نمینه تمام کی چه به دمه که هجا قاله کرگو همو ملت خواهیدی و ناشیره خواه وشیره جیوی خواه کدا وشیره تمام درکتیه روی یعنی آوه شیلو تبوی بکشن آوه زلال به که برو زنارو پیلو آف چاوا کی جالی دا دکشه هموی زلالو اشکره ببه ایجا جوانا را جی حسابه که جبوی 3 سال بری 2 سال بری لی پلان امریکای قاسی 300 سالی دکاره حساب بکه وانا تevide de berçavê xwe گوتنێتە پرسەن گرنگی دکارم بپرسم یعنی دکارم بپرسم پرسێت گوتنێتە پرپرساتینە دکارێ مەسەن داڵیە استراتیژیک دا نها دەرفەتێک ji بۆ ئیسرائیل چێبوویە ku سنوورێ خۆ مثلا نها ئەگەر ئەو ئەس نزانم چاوا ئیسرائیل دەبێت بەس ئەما خوازم تو بەرسف بدی نها دەرفەتێک چێبوویە و ئیسرائیل بکارە سنوورێکی یعنی غەیری عەرەب خوەر سەر ئەوێ خۆ چێ بکە و مثلا ئەو دوروزان ئالیە دوروزە بینە سەر ئەبوو کەمال هەیە بەلکی تە نەخشێدا مێزەکر بە یعنی نها نێزی دەرعایە بووە دەبێژم ئەگەر ئیسرائیل بکاری بەش بۆ دروزیە خۆ بکەینە دەرعا و ئەو ناوەندێژی کورد و دروزادا کاری داڵێ استراتیژە ئیسرائیل تشتێکی وەش بۆ خۆ بفکرە ev plana İsrail'e xwe di nav İsrail bi xwe da jî nêzê 890 xelkên durzî xwe jiyan dike
خلکین وی دنی پوپولاسیون اگوی گرانجی د سوریه ده هبن مترسیه وان چتین ترور اسلامیستان خو اوجی جبر وی یک هانه مجبور وان برای خوای هانه درزی دبن وی مترسیه وان ترور هانه سوی چه بکن کو نه دیاره جی قدر خلکی درزی دبن مترسی کی هاو بن قایبین مزن دا وندهی مزن دا نه هله جبر وی قارانتیه که اسرائیل بیا پلان چه کریه خو مجبوره به کردان راجی بگیجه بهره سپی اوی وی اردنگاری در ریوه بکشی واتشتا که ترکیه لهمبر درتی و آشیتی و چکابر در ترکیه دخوازه کرداوی داری دا بنرمای بینه دی کرده 100 سال برنینه الحمدلله تشتک نخوازن تنه دینی مهبه بسه کرد نه و کرد ایرو کرد عقل مجی آمریکایی دخونه انگلیسی دخونه فرانسیسی دخونه کرد باش وید زانن ایشا که کرده کشان تشتی که ظلم ها آنین سری می کرده وسا رومان آنین سری حضرتی عیسی یعنی ویا باش بزن بگه که نه ممکنه ایدی کرد بی خواپاندنه و خلقی درزی وی داری تنه بمینیشی کرد بخوی نخواه ویدی سوان درزی برای خواهی وی داری بپاریزه کرد خواهی لی خیرت آنه بی میخواستیان دیروک یک هانه اشکره کریه کرد هین بی راستی خواهی ده پاریزن وی داری دا اسرائیل نه تنه درزی خوازه کرده راشی بگیشه هفدو وی داری را حتی درخه بهراسپی و داری را کرد بگیشن همو جهانه و آوه جهانه را که بکاربن بچن بید ترکیه ویه که هانه نخوازه لی 30 سال بری 35 سال بری ریبر گلی کرد خواده تو جواکی بی ریبر نه هیله شکش خواده را که ریبر کی میها هیه تشتی که گوت ایرو او توش کره گوان نجار پرستا دخوازن که خلکی همو جهان دولت جهان که نزانبن ملت کی کرد نوا ایران و عراق و سوریه دا ها مظلوم های بن ظلمیدانه حتی نی انفعلی سدام بگرین درسن و خوشگری و زیلان حتی و لیگو روزه کی وره هموی کلگا کرده بن وان کفتار و حشای حضره چقال و گرو رویه هانه گوه تنه بمینه ایرو او تنه مانه زور باخچلی و کرد وان اوه یعنی اوه زارا کی 3 سالی 4 سالی بیا باش تزانه حتی چجی را بیشی حشای ته تشتی جسیاجی حقارت نبه ها او لمجلسی انقرش خواره بوره برد کن ها حشای سیکی لکوچان اوید کن یعنی زارا کی 4 سالی بیا باش فهم کریه دمجی حشیم نتویه دا کرد باش گیشتی نگو ایدی پرسکره که امبیجن علوی سونی و فلان پارلمنت و نظام چهروچو سال سرکیف دیجی دما کو بریاری سرکیف دی سال سرکیف دی دای نیجی وان هیمو زمینی هانه اقاسا کو بدل گران بها حتنه دای نیجی نه حسانه البت کرد ناسنن به صبر بن چابسه نه تنی مال خواب بسکنم صبرو لکوچان دا تمامی مجین جیانا دویستانا دا زاننگی ها دا کارکران دا هر یک کاری خواه باش بگه تشتا بید برسیاری چیه تنه او کرد نه ایشینه ایدیز شهر براتیجی نممکنه که دیروگا نها و خلقی کرد و پوپولیاسیون و جواکین کردستانی درفت ناده تشتگی حاجی که که بیاجی بسان بند شهر نخواهیجی چی ناوه برز روناهی جیهانه که مظلوم عبدی مام برزدانی هفدو دیتن او اشکره کی همو جهان ویا قبول کرد لکار دیپلماسی آمریکای وی حسابان خواه بری که مترسی که واره تنه دلی و برا باش به دبن انسان کسایتا انسان دا طبیعتا انسان دا عاجزی چید و پسیکولوژی درونیا انسان جارنا نه باشه نکاره تشتی باش بره و دی هر تم ده ثبات دا ده ساکین بونی دا مره بفکره بهنه خواه باش بگره و چیتره سرکفتنش همو خلقی کرد را آزادی یا گلی کرده سرکفتن یا گلی کرده دی خلقین دورا کردن جوی مزگینی هانی نسبی خواه دگرین خلقین علوی دنی به این درزی بنوکی دنی وانا جی تیو حجوی یکا هانی باشه لگوره تیویه رو بیشه روژه دا چه پیوسته وانا کار اسکری دا جی کار دیپلوماسی داش وانا تین چه کرنی فرمون سپاس که بشکر ببرم کامیل قد ناخفی کامیل گوتنی تهبه تجی بیشه مامسته مولود ملت مرخت که دبی حوالا مل کدری دیجی چه کاری که چه وای بلهنک خوابیدن آسکرن دبیجه خلق دبیجه یعنی خویای آخر حوالا کشاندیه یکو اجی جباکوری کردستانی می لین حال اوروپا می اجی قاسی 2 سال ویدری می آلمانیا نه؟ نه آلمانیا هم نزدیکم لی فقط تشتک ها هیه انسان می باشه بون ایکو اینه لمه گرتن زاروکاتیه دا
ji felsefa rêber diropek av bijî da bi me ew ji me re têra me serê me zêde hetanî dawiya bêhna me em tenê li netewa xwe bifikirin ew baş e. Tamam. Spas. Yani hevalan pirsiye min jî pirsawan işte pirsî. Kamil keremke? حوالی بدر دسری ده شبا سلابوریز براسی وی علی ده امکارم ساعت حوالی خواهی هدار کنش خواهی پزگری قدنی نه لی از وقت کساتی از بخوش هنده کرنده که بهتر حز دکم که با آخویم دسری ده است پیروز دکم سلاف دکم طایبت از وینا وکری ده حضور همو شوپینری تا مهوانی تا عزیز ده بگمان بیجم چما از وینا وکری بیجم از بتخواج خوش شوپینی میشی و گهدار جی دکم همه بیجه گلک و شانه تا طایبت تبدی دبم جبرکو پرانیا ما بخواجی و کساتی ما بخواجی لسر تویتر فیسبوک کلاب هاوزه از بخواجی یعنی یک جواب کسی کو مگلک و شانچی که هوار مولود ام فیسبوک ده بری چند سال دمک دریجم هفته خوش نازکن گلک حوالی کو من نازکن جی مخابل افجی ایشکا گرانه پرانیا کو یه کسین کو دلسوس آدیگری وی رحی تفگرا آزادی و جوی رحی پیروز کو سود بردگرن پرانی سادی نوته به ترکی مخابل بشان تین شکرن جبویا که حوال بدرم براسی دما کو تب زمان دایی که وی زمان شیری وی زمان پیروز کو بشان چه دکه از بخوا کساتی گلک به دلشاد دبم سود ورجه دگرم موتیواسیونه که گله که اصلا که بلند ده مروف کرکو مروف بزمان خواه دایی که همو شیرو به خواه نیخاش خواه برفراتر چه بکه چما جبوکو سرانسری کردستانی رو تد شوپینه یعنی همو روشنات کردستانی باشور باکو روژاوا و اوروپا دیاسپورا ده شوپینه جبویا که گرکو مروف جبرکو دواری زمین دشی ایریشن گله که برفرهانه مخابل قصبونی لوازبونی سربونی Kamil ez dikarim parantezekî vekim nava gotina te de ez divê qenaatê de me weşanên bi zimanê xwe ê dayîkê ne hêjayê pesindayînê ye çünkü zimanê me ye. راست Ereb bi erebî weşanê dikin, Faris bi Farisî, Fransî bi Fransî, İngiliz bi İngilîzî û em jî Kurdin bi Kurdî. Bu Kurdî. Ay bawan kesanek ku bi Tirkî û erebî weşanê dikin eger kurmancî bizan. Ji ber vê yekê ez mala te ava gelek spas dikim ama ez tu carî nikarim qebûl bikim ku însanekî pestê me bide sirf ji ber ku ez kurmancî weşanê dikim. Ma ez bi kîjan zimanê bikim tu xwedê? بگومان Ji bo Türk tiştekî xwezayî ye, normal e. Yani weke nan û avê we ama wekî din merû karê xwe rojnamegeriyê bike, bersiv bide gelek pirsan ew xweş e, xizmetê bike ew xweş e. Ez wî pesindayînê qebûl dikim mala te ava ama tabii li hember hevalê me ku kedên mezintir didin, jiyana xwe dikin holê ew tiştekî din e. Fakat weşana bi Kurdî êdî biye lüks tu jî mafdarî rast e ama xwezî herkes bikiribe bikira. Kerem kim mamse. بله بگومان جبویا که هوا بدرمانی زمان نها راسی تخوازم که از ویجی بیجم درو شکا آورته در راست هم در باز دبن شرکی گلکی دجوار و گلکی تایبت دی مشاندن تایبت جعالی حمود اگر کرین کردستانی ده لی داگر کری سرکو یکمین یکو هر یکو ام بیجن بصدام ساله ایریشن کو به همو جور به جور کو ایریش مده که بگومان دولت ترکیه داگر کر به هر اوای ایریش خود برفره دکه دوی واری دجی پیوسته کو مروف تجارت بین باندورا دجمن خو و داگرکر خو ده نمینه جبر کو کار خو دکه یعنی گر کو مروف ماتمایشی نمینه اوی کار خو بکه اوی کار خو بده مشاندن دوی عالی ده گلو و کساتی از چقاسی و روشه باشکارم فام بکم یا شیرو بکم آنجه کاربم لگوری روحی و روشه دهشمندی خود ددان و زساندنی خود تکیلی خود گوهرتنی بکن لگوری نیرینا منی اساسه به بگو من روشک آورته هیا بگو من ایریشین گلکی برفراتر هیا دبی کو وی روشک و گلکی ریزیکو دا استا گلکی بلنده روشلاتا ناوین دلی روشلاتا ناوین کردستانه و هر وها همو پفچونی و شر و قریجی و گماریا کوتی مشاندجی لسر دلی کردستانه به عالی داگرکرین کردستانه و تیمشاندن لی ام جبیر نکن یعنی هوارا جانی زمان دم ندما بریا کرجینه کردی برینه دسری ده باوریا ما بری ورتیا ما بری خصنا ما کسین کو دلسوز و شاگرتی کو وی کدا پیروز و وانیر خی پیروز دمکا پر دریجه کو بدلی گلکی گران باهاتین داین
باوریا ما بوانی رخین کو پیروسین باوریا ما تجاره بدجمنی ما و بداگرکری ما نهاتیه و نویجی ها evna duvarı siyasi de, duvarı leşkeri de, duvarı diplomasi de begoman danışsandığını çe bibin. Evvel mele her dote meşandın. Debe ku dem berkevi astaka dide car caraji guhartinin برنگکی وکو تی خواستن آجی نای خواستن چه ببیجی لی چه بلا ببیجی وکو افسر کفتنا گلکی پیروز خواسته کو آرمانجو خیالین کو بصادان و به هزار ساله و بسر کفتنا که گلکی مزن تاجیدار ببی اونا دبی کو نزیک به دبی کو هنکی وقت دمجی بخوازه لی چه بلا ببی و سرکفتنا مزن تاجیدار ببی سرانسری کردستانی به تواهی دما کو ایرو امتی ده جیان دکه نما کو ایرو به ستاتو که ایدی تکاربه نفسی بسنه آنجه جیان بکه جبر کو روشلاتا ناوین دلی مگو کردستانه هر گاف هر وقت به گمان گوهارتن ته یعنی نوجنی چید به نوجنی چید به هنجه خراب به هنجه آوا ببین و هنجه جنوب ورن بکوین آستا دیده جوی وارده جی یا هری باش کو مروف کار به براستی ده همو آلی ده مروف شیار به تجاره نوی دیکو دولابین کو وقت دجمن دخوازه و مروف نکوی تفالتیا ده به موتیواسیونه که هری بلند هرچی قاس کو ایریش و فرحجی ببین هرچی قاس کو بخوازن کو دجمن دخوازه کو فلشاندن و حد و بند و سنداد نابرا سرانسری کردستانی ده بده مشاندن جی گرکو ام جی تیرا خواهبن و ام تیرا خواهجی هنه و به هیویه مجی وک هدا پیروزوانی خیلی پیروزن جبر کو روژاوا کو ایرو ام لسر باخم بگومان گرینگ تایبته و دوی تجارجی کو ام پشتاخوانه نه روژاوای کردستانی جبر کو روژاوای کردستانی جی دلی کردستانیه ایریشین کو ایرو برفره لسر روژاوای کردستانی تایبت بنداوا تشرینی کو ابدم هزیده تره لسر پریا قراقوزی و هر وها بنداوا تشنی کو دیم شاندن جی پیوسته کو هی بهتر مروف کاربه کی کاربه چه بگه ده چه آسیده به پیام خوا به نویسی خوا به هلوستا خوا به گفتگوی خوا به نقاشین خوایی کو لگوری روحی دمی کو تی خواستن مروف کاربه دوی رنگی ده ببه برسف و باشتر و پیروستر بی از و حموش که برزاری سلاف کن گلک سپاس کرم که جان روش تزودا ناقفی متخواست بالا من لسر برسك هابو نهاني من جارك جوتارك خواند از جوتارك بريبو بإسرائيلي بو اللي از تم وردقارينم يعني مايكروسوفت وردقارينم زمان إنجليزي أو عربي جوتارك روجنامه معارف إسرائيلي از نانی خوازم دیتانه که لگور نهرتنا إسرائيلي پیشکش بکن لگور نهرتنا إسرائيلي نهرتنا که ام ببجن اسرائیلی اللي هما نتواهی اسرائیلی هناك روشنبیل اسرائیلی چاوا پرسکریکا روجلات ناوین ایرو پیشکش دکن اف نهرتن يعني اف دیتانه دبیجه که اسرائیل حتی نها ده دریای که عربی دا دجیا و ندهات قبول کرن ندهات پجراندن تم دگوتن تو هی برکی بیانی ده دل جیهانا عربی دای و امیت باویجن دریایه روژه اکواره امیت باویجن دریایه پاشه هنک اسرائیلی پرسیان گوتن گلو اف دریا ایکو اوناد ناولید کن دریای عربی گیش دجه منه گیش دج منه منه گلک نیرتن درکاتن گوت هات گوتن کن نا اوانا نگیش عربن اویک اوانا نگیش باسینه اوانا نگیش نجات پرستی عربن نگیش نجات پرستی عربن تیدا کرد هنه تیدا علوی هنه تیدا درزی هنه تیدا گلک اببجن کوملگه هنه تیدا گلک جواک هنه لومانی اسرائیل الگرف دیتانه اسرائیل گوت گلکی باش دبه هک روجاوا ببه هرمکه پر کوملگه يعني ام ببجن هرمكه تدا اسرائيل خيار دكي جواكا هاري كافنار ولاتنا نقاوا بكن فدرال يعني فدرالنا نقاوا بكن وك ام ببجن وك ميناك هجر تنهاني ايرو كانتونك درزيان را تشيكر وكانتونك علويان را تشيكر 2024 دا نهاني ثمانية في كانتوني بينا لهمبري ثمانية اسرائيل دينا درت كذا اسرائيل
بکیمانی دور 8 سالی جه کونتره خویاد که اسرائیل ریسپین دولت نهن ای رجلات ناوین لگور وین هیرتنه اسرائیل دخوازه ببجه امه هیبرنا نه درخن رجلات ناوین تیدا خویاد که اسرائیل پیره اسرائیل ای هری ریسپیه تیدا اسرائیل ای هری کوناره اسرائیل ای هری روایه افنی هیرتن جه هیا یعنی دخوازن ببجن کو ببجن رجلات ناوین نه هرمه که عربی صرفه لومانی ام دخوازن و هرمه و گرینن اصلوه چیه؟ اصلوه درزی، عربی، کردی، شیعی، سنی اما هم و گرین ناسنامه ینوانه بنگهین ناسنامه ینوانه اساسی لومانی افنی هرتنک جی هیا اسرائیل دخوازه که رجلات ناوین فارس و افغان جیبیر نکه تاجیک فارس افغان هفجی روشالات ناوین دانا و هگر ما مسته دیسا از همه بلس ببیجم از گلکی سر زمان جارنا دفکرم وک پیش نیاز است خوازم که کسک زمانزان مگهداری بکی است خوازم وک وی پیش نیازه ببیجم هگر در فتح بی اگر کس نخوازه بپیوه بس بوت نخوا داویدی بیجم آمستان بورا با ممازه در که بمج کامیرات خوازم بیجم نه از خوازم بیجم او مثلا اگر هون از تزانی المكتبه دما من فوتوغرافي روجنامواني خوينت جمرة برتش قوتن مثلا نهار ولد فكرم دقو سر نخشيا بريار ددن مثلا دما تخوازن تشتكي چه بكن لنخشي جيهان رودنن پاشه و بريار بكنم چا بمرشن نها اگر ميزه بكن داليه كي خطه كي دا عربي هيا مثلا اردن سعوديه پاشه دچا مثلا امارات وحتى دجا قطر حتى دجي تركن ترك اذربيجان كازاخستان ناهلك دنيفه ده هي نها تخوازه اسرائيل بهله خورا بقرا مثلا ميناغو اگر بكاره بن دوروزال ويدري او بكن كهنسا كرد فارس افغان ولو دمشق وانا هردو نتوين ين مازن وكو حرب بالنفوس وان بترك يعني وانا خرتن دالي نفوس وانا دا يكون جيت ترسن وانا شق دكن او جبوي نتن جبوي اسرائيل الولود فكرم يعني حتى جبو ولات نزل هزن جيهاني جي كارك برباش ببناجر وانا بكار بنوايب كان هون شد فكر سربي اره راسته نهانی اف تبینی جی هیا رجلات ناوین ناسنامه رسن هندکن از چه بگم یعنی عرب رسن تاني ولات ببجن ولات جزيرة عربي جزيرة عرب سعودي كويتي إماراتي أظن تاني عرب رسانا لهماني عرب رسان للسوري والعراقي تنانا أظن هاتنا عرب كرن والتركي يجي جبندا يعني أستخدم ببجن جبشي دا قال لك قوتن هند بيجن نتاوا تركي يعني چاندا او انا قال دكن نافليت كن نتاوا تركي اف براستي جخوا نتاوا كا فابريكانديه هاتي فابريكاندنا fabricated nation هاتي تشيكرنا دستاز كرنا اف براستي قال لك قوتن هنا وقال لك نهيرينا چانديجي روشن بيجي هنا دبيجن کو نتاوا ترك براستي اصلي خدا هاتي فبركاندنا تنا توا كرسان ناوي خاط تركي تنا هاتي تشكرنا امري خالي نزل 300 ساله دنجتي بريه تك بدران سني تركي اول يعني تشرت شي بيه اول بدران به دستور و از درکم و شان خوش مالاتي اول قبيل جبوا خفتنات يا شيرين و پر شابم تو عجایب حاکم کرمانجی زور سپاس کرمانجی هرگبارت بیشن دجمنده گلک صاحب زور سپاس د کساتیت دست ام هول ددن سری ساعت برنامه بداوی کن 2 ساعت متجی به هوان گوتنه حکومت سره بکن و
ده دقیقاً ام بداوی بکن شکرم. بله از خاطر خواجم خواستم حوال بدرد تمام کسی کامل. که از همو مهوانه تا و هر وها شوپینره تا هجا کسی کو سلام دایما یکو مدنگی و بهیستی و هر وها نویسی ها مدیتی و ندیتی جی برزداری هم سلام دکن هر شاد و بختوار بن ریا و ریا محمود کسر ریبرتی که آزاد کردستان که آزاد نصما که آزاد هر تم فکری به حتی وشانه که دیبی من خیر و خاشیده بخاطر محمود که سلام مالت آوا. بمنید خوشیدا گوتنه کمه گوتنه که زمانی هم ماسکی بلاس ببیجم وقت پیشنیاره نهانی پیفنه هنه لاتینی ام کردی بکارتینن پیفنه لاتینی هنه یعنی پیفنه اوروپی هنه یعنی انگلیزی هاتی یعنی فرانسی هاتی پرانی خوش فرانسی هاتنه تاویکو قالك پیف هنه تاویکو مثلا ام ببیجم نتوایتی به انگلیزی ناشنالیزم تاویکو قالك پیف هنه همواتای خب کردی های لیک قالك پیف هنه باشه کب کردی همواتای خوی لاتینی جی هبه یعنی همواتای خوی ام ببیجن اوروپی هبه وک میناک وک کپیتالیزم نه کپیتالیزم سرمیانیتی بکردی لی وک پیشنیاز هم چیه پیشنیاز هم دبیجه مرف دکاره و پیوی لاتینی بین یان بکه کردی یان کردکرنه لی بکه چاوا نهانی دبیجه بکردینه یان کردکرنه لی بکه یان کردکرن بکه نظام چاوا نه بکردینه اوه روژاوای کردستان در رسمان کردی ده او پیوین کج بیانی تین دبیجه بکردینه نهانی پیوا کپیتالیزم ام ببیجن ده انگلیزی و فرانسی دا پاشگره خواه ازم برانبری خواد کردی دا هیا برانبری خواد چیه ایتیه لدیولا پیشنیارا من وسط بيجي الديفلا عم بيجي كابيتاليزم مرفت كارب بيجي كابيتاليتي الديفلا مرف بيجي كابيتاليزم مرف كارب بيجي كابيتاليتي سوسياليزم الديفلا مرف بيجي سوسياليزم مرف دكارب بيجي سوسياليتي اواش بوي ازم جبوي شن انجليزي يان سيون فرنسي مثلا انتجريشن بالانجليزي ديفيجن انتجريشن يان مامۆستا ژەناڕۆژ دێما کێک پێترانجی کورد هەندێک مایە ئەتخوازم کوردی بێژم تشتێکی تێقاڵا ترکا کرد یەکی سەروی مژارەتە ئەتخوازم کورتاسی تشتە بێژم ترکیە ڕێسەم ڕاستی لە تەمامی حیشتی و یەک باژەری تورکیەدا تەمامی ji Qersê bigirî heta Edirnê di tevî mêze bikî yani em bêjin genetîkî wan etîmolog, sosyolog, arkeolog hemî beşê zanistê bên ba hevdû herî zêde 4 milyon Tirk derdikeve. Vanê ku dibêjin em Tirk xwed hesib bînin çima qasa nîjerperestî ser Kurdan têne ji ber ku Tirk nînin. Rastî kurtasî ev e îşa. Lê alî dinê de jî em bêjin tîpekî peyvekî ku tu ji zimanê latînî bînî an zimanê pêşketî Avrupayê bînî ji îngilîsiyan ji Fransî bînî ji latîniyakî ev bînî jî xwe zimanê Kurdî Hînd Avrupa grubiyê de divî komihanê de cî digirî. Îro hemû cîhanê zimanê Kurdî bûye maka bûye dayîka 3 milyar û nîv 4 milyon popülasyonê cîhanê ku ji Kurdî hêza xwe girtiye. Yani vê derê de Kurdî zimanekî yan zimînanê nîjerperestê Tirka Ereb û Farisa nîne ku tu bêjî Kurdî hewcî heye belkî zimanê Kurdî xwe herikêm 110-112 hezar peyvê xwe heye. Em bêjin li gorê çand û agriculture dibêjin. Medeniyet û zîraat û pêşketin hemû ji mezra potan derketiye ji ber vî Kurdî xwe dewlemendiye. Di zimanê hemû Hînd Avrupa grubê gava mêzetî yek evnare pirê wî em bêjin devoka xwe qirka xwe çiqa cuda bi jî ji mezra potan girtiye ji Kurdî. Zimanên Samiya bigirêne hetanî êl latînî. Ya ji ber vê yeka hanê jî Kurd gava ku baxwin ji ber ku sedê salan e qedexe bû nivîs û xwendin û çapemenî tune bû ji bo zimanê Kurdî hemû qedexe bû. Hîn jî halî hazir tiştekî baş hîn li ortê tune hêdî teze çirayê biçûk wisa xuya dikin. Çunkî ji ber ku dewlemendiya wî pir zêde ye. Em bêjin li gorî teknolojî alî tipê de peyvekî nû bînin jî wê derê de ne xerîbê zimanê Kurdî ye. Mesela di tipê de mêze bike tenduristiyê de jinekolojî
Kurdekî ji Elazığ ji Dêrsimê çûye İsveçê yanî. Kurtasî bê ji ber ku zimanê Kurdî bi zimanê cîhanê re nebêyaniye. Dikare danûstanê zimanekî ku danûstandinê çê neke xwe sed salî da mimkûn e ku bihele. İja Kurda ne danûstandin tenê de Kurda canê xwe da ji bo ziman. Ciwan roj li Rojavayê Kurdistanê saziya zimanê Kurdî heye em nikarin li vê derê tiştekî ser xwe bikin. Li wê derê kapîtalîzm, sosyalîzm daye qebûl kirin ez ji ber ku pir ew ê saziya zimanî Kurdî dikim e yanî wana her tiştî her peyvek çê bibe ew ê didin qebûl kirin yanî kesekî nikare ser xwe rabin. Di ferhengoka Kurdî ya mezin jî lûgata mezin da jî peyvên sosyalîzm vana temam aynî wekî mînanî bi devoka îngilîsî çawatê ya xaftinê bûyî awayî cî girtiye xwe. Rast e di soranî jî dewlo ye. Evelê. Hani zaman giş zamanı cihanı tevda guhartin teda çelben sal bi sal guhartin teda çelben hani hatta îro Tirkî peyvne derdixin peyvne neh dikine. Min gotarek xwand sala par 28 peyvne neh ket ferhenga Tirkî û nizam çend peyve Erebî derxistin û peyvne Latînî xistine şûnê. Qesda min çi qesda min hani peyvne hene Erebî da jî Erebî da wek mînak bi rojnameyê re berê digotin Mamoste hûn daxin ez destûra we bixwazim weşan baş destê we sağ beş kêdû emekê we re ji hemûya re tên baş serçeva. Mala te ava ji bo tevlîbûna te ama gelek Serçeva tu metenê nehîlî û hema her hefte werî vê derê kêfa gelek hevalan ji xaftina te re hat û ew jî spas dikin belkî tu peyama nikarî bixwînî ama ez dixwînim û pir silav û hurmetê wan heştere mamoste û heta hemû milletê me re. her hefte were wê derê pirsê xwe jê bike bila bersiv bide û ez bi vîya we silavê hevala ji te re dibêjim. Serçeva silav baş. Serçavê her hevî. Heval bedran Keremke ez ê bi Kurdî tiştekî bêjim belkî gelek kes vêyekê nizanin. Niha mesela dixwazin bêjin Türkmen wek netewe bibînin. Rastî Türkmen tiştek bi navê Türkmen tune ye. Türkmen berê İngilîza împeratora İngilîza ji wan kesa re digotin ên ku Türk nebûn jê re digoşne Türkmen yanî mirovên Tirka. Zanî Türk jî rabû çi kirbûn Türka jî ev ji İngilîza anîn kirin Türkîmen. Türkîmen yanî Türk îman yanî ew ji aliyê îman ve birê me ne. Ne qebûl nekirin bibin Türk jî. Got ji aliyê îman ve ji bo ku gere bi rastî jê pir giring e tiştek bi navê Türkmen tune ye. Ê ku dibêje ez Türkmanim aslê wî Kurd e Ereb e Fars e her kesek ez nizanim ama gere herkes vêyekê bizanî be ev علاقه خود ترکمن و ترک به زمان ترکی تونه انگلیزی هاتیه امپراتور انگلیز جرا گوتن برای هر تاریخ لندن بخوینن جوان ملت کو ترک نبونه جرا گوتن ترکمن یعنی ظلام ترکا جرا تدخوازی حیفا سلام بگریجی ترکا yani ev rastiye yani gere bizane bin em gere nebejin Rojavayê Kurdistanê Türkmen hene lüve Türkmen hene lüve tiştek tuneye min rengê wan jî beliye yani. Tu ew kart û wan jî digo wextê ku însanekî ser berfê çûye kiriye kart û Kurd navê Kurd ji wê derê tê û ji ê te jî hinek dişbe wê teoriyê dara bibore ama Kurd belî yani tarîx tunê li tarîxê dünyaya tunê bêjin Kurd lüve derê hatin ama li tarîxê Tirka xwe jî nivîsandîne ku derê hatin hevale bedan ne olaya na kî xwe çawa pênasê dike dara bêhêle tu bêjî ez ji ser hîvê hatime tu dibî mirovê hîvê tamam ez êva bêlim şeva xweş be ez bi rastî pir keyf xweş bûm heval bediran îşev jî bora bûm bi rastî jî min gelek tişt fêm kir gelek heval ûmidarim du got nêmin jî bi du got nan jî bi min sûdê xwe gandî wane na tu gelek heval dibêjin dara bedewe li ser xwe li kîjan bajarî û em çawa û nikarin bibînin Vallahi hevalên hêja ez wara bêjim ez tiştê min veşartî nîne ez însanekî Kurdim Kurdistanî me û ez li Fîlandayê me ez başûrî bakurî me ji aliyê bab başûrî me ji aliyê dayîk bakurî me ev yek di du ez Fîlandayê jî hez dikim hatim vî welatî ez qebûl kirim paşnavê min jî ya
هابژینا منا فینلیە زارۆکێمەژی زارۆکێن کومە ناوێ کوردی لێ خستنێوی گۆ بلا ناوێ زارۆکاژی ببە زارۆکە ناوێ ئەوێ پاشنا بە زارۆکاژی ببە فینلی مۆ تەمامە قبول کرد یعنی ئەزی ئینسانێکە یەکسان خوازم gelek spas dara her hafte tu jî me bitene nehêle ئەمە مخابن ئەس هاتم لێ دەرێ هاتم بەلجیکە هاتم ستێرێک تیوی من وە نەدێت kengî hatî خودێ بڕاستیژی 2 سال بەری نهاتم bi taybet ez hatim ez gileyê xwe jî li vê derê bêjim heval bedan ez hatim tinê ji bo ku kedawa zehmetiyawa tu zanî yanî wek dilê min bo xweş e yanî bi rastî jî ama mixabin li vê derê pêşwaziya me baş nekirin nasê te hebûn yani kesekî te dewat kiribû yan tu wisa rastgele ya bi rastî kesî jî dewet nekiribî însanê Kurd welat pêr pir hene yanî qedrawe dizanin kedawe dibînin tên wê derê çayekî ve xwe du gotina wara bêjin yanî çi pê xêratiyê bikene ez dizanim meselen hinek belkî tirs hebe hinek tiştê de aliyê mesela nevêdî de ama dîsa jî nakire însanek bê wê derê yanî wilo xuya nekin rast dibêjî ez vê rexna te jî hevala re dibêjim ama normal wextê ku muhetabê te li saziyê hebe tu wextê hatî ew te pêşwazî dike çay qehwe xwarin te dibe saziyê dike min got wana min got hevalê nêje ez Kurdim ez welat parêzim ez ji Fîlandaya hatîme cem we tinê stêrek tîvî bibînim û çayekî vexwem herim tamam îdî ketin Yekî dara tirşa sazî, tukî û tuşkî wilo me got qey ez Valla mîna ew ê bibûrîn ev bû tamam me got tamam xatirê we ez şûm ez şûm na ez dîsa bibêjim mesela gelek hevalê me kev jî wextê tên saziyê çav li me dikevin tên xwedavê hemêza me dibêjin ya hûn ji me tîvî mane ez têm hemî kadro guherîne hevalê vê derê guherîne xebatkar guherîne ez kesekî nas nakim yani xebatkarê me berê jî tên xwe xerîb hîs dikin ji ber ku xebatkarên saziyê tim diguherin îja hîm nebûne ê nû wextê ku mirov tecrüba xwe ya berê ji wan re nehêle ê nû çawa pêşwazî bikin însana tam belkî jî rû neniştiye ama ez lêborîn dixwazim dara işte Na ez çi cara ez ew nakim dilê xwe de va tişta de nayê bi rastî jî yanî ti tiştê ez bibînim ji însana jî ez ew nakim dilê xwe nagirim na dilê xwe negire ez dilê min de çi cara dernakeve gere bizanî bin ez bi rastî jî wilo difikirim ê ku me ê şandî welatê min dagîr kirine ew kirine çi cara dilê min dernakeve sazî saziya te ye tu kengî hatî ama tu mesela tu min nas dikî wextê rojê ku ez li wê derê bim tu hatî ew meselekî din e Na eger hîvî darim vê carê ez werim ez ê têm cem tema pêşiye de ez li vê derê ji tara bêjim paşê werim ama xwedê zehmet ez dîsa bim Beljiîka her hebî baş ji bo gelek spas Salih Filiz can vê derê ye dara silav ji te re tamam Salih xêratî Mamoste silav rêz birasî min xwest ji xwe deqa dawiya ez ê bi we rabim ama kamîrê ez ê bigirim tamam gelek spas min xwest ji bo mijarkî tenê di gotinan di axaftinê xwe bikim nêrînê xwe ji ber wî min netxwest dawî bikin 2 saetê me temam bû em Salih ji ber wî awa kurtasî yanî bi rastî mamoste ji bûnê em mêze dikin di civakê de hinkî awa tirse ye gere milletê Kurd ji xwe bawer bû berê her tiştê ji xwe bawer bû piştî wî ji tevgera azadî bawer bû yanî tevgera azadî û ji seroka bû gelo aqasa şer hatiye xûn hatiye rêtinê yanî aqa çareserî gotin em çareserî bikin û di vê pêvajoyê de û seroka bû bê şert û bê merc û çek û danîkirinê viya mimkûnin di duan zî ez vî ez bêjim mamoste çimkî me şervanê azadî li welatê xwe dîne me bi wan re me şexsê wan dîne axaftinê wan bi cuda cuda dîne yanî wan şervanan bawerkî damezrandina tevgera azadiyê navê wê PKK bû ji berkî hîzbkî yanî partîkî bûn di Bakurê Kurdistan li hemberê hinkî hêzê cuda hate avakirê navê partî lê bi heqîqeta xwe Partiya Karkerê Kurdistan ne partî nin lê sembolîk bûye navê partiyê ev partî nav yanî netewa gelê Kurd e
ده سال 1978 دا 27 مجدر دا لسر چه آسه هاتیه دا مزراندن عینی او پیواجو هی نازی او تشته او هلوستا PKK هدف PKK سرخوابونا گل کرده بلکی ایرو ام نکار بن بکبنه که لی بناب دموکراسی براسیه گلان برای که کرده امه ها سرخوابونا خواه و اوانا و ام گلک تشتی خوش دبینن اره ام ده سانجی یعنی ده بیجه دایی گاوا گب حمله زاری کی تینه دنیای ایشاوی دکشینه اوی راسته ام اوی ایشه دانه که لگاوا پشتی و حمله خداند که وی زاری که ماله چقا شیرین دبو چقا خوشک دبو حس کرن که چه دبو یعنی وی ماله رونایید که وی که ولا تمزي عني ببيعه ام بحملنا يعني ولا تم بحمله آزادی گل کرده ویا باوری خوش سروکا پو ببینن جارنا اگر اونش بیر بدکن آخافتن سروکا پو چند سال بره هر داوید رومه دا آخافتن کریه هر داوید ویداره آخافتن کریه میزه که چیز بیشه وانش از هیوید که برا ملت سر ملت از نوک نیرین آخاد بیشن یعنی نیرین وان شربان آزادی بیشن اگر شاید باوریه و بیشتر و کاپو نبوزی از بیازی بیجم برا یعنی زور نکارم باوریه و بیشتر و کاپو بزم قابل کرن لی برا باوریه و بیشتران آزادی هبو به چه سونزی دبو از من دوزی حبیبی دو چکر ما مستم پار بذکر مبیا گو باور کی خدازی ببیجه چکان دانی کن و دانی نکه اقرا و بی و زانو بقرا مازیته ایوان شربانا چکی دان نکه ماموسته حتی ملت کرد هبوت بین مثلا مچند خبر دیا سوریه رز داخل سر بنده بسرشینه شربان آزادی بخواد جوار استلاف کرن یعنی بدنگ نکار بو بشتر برنامه جبونی اولهیه وان شربانان مورال وان ده اصلی بلنده لگل زیگره یعنی وان شربان ده شر دانه لهمبر داگر کره شر دکن و ونچ ما مورال و خراد بو از بی عجب دبین ونچ ما بترسن از جواکی بیاد خوازم از هیوید کم هیزو قواتی بدن ها بودو و منوچه که دنز بیست بیشن پیشمرگه گل کرد هیزی وانزی ببن یک هیوید کم یک تیا وانزی اوزی بو یک ده پیشاروش دا کرد همی ببن یک یعنی واری لشکری دا دوار حیزبان دنا ایوان تشتان ببن باور که ما مستعد تشتی گلک خوش به از وسط تحقیب کم البته از هیوید کم ملت کرد خواهو کنکا و سپاسیت کم بیما پیدامن حوال مولود اگر بزی حوال مولود حوال کیجه ما مسته حوال مولود بسالان امپیرا او قوه بسال که برا بچمه من مراوی جی خواهد گوره من مراوی زی اون داکریه گلبر بو برا سر مسنجر جمرا من مرا خبشینی اسپاسیت کم و حوال جان روش حوال کامره بسکنه بلا جان روزی باخ فهم داویلی بینم بس بله، تبغى مام. ترى من انا لازم اسباس بكم وقلت لنا وجافانا كي كرد بعربي دنيفيسه سليم بركات بيجي خديو افانا كرديت انا وانا بكس نهيله وسباس تاني وسباس مالا تیاغا هر هبن سرسرم هوانو اجوارا سپاس کمش بو تبلیبونا و میوان می هاتن تبلیبون هواله می کو دائمی مت شوپینن ایرو هاتن بخوا اخفین پر خوش بو ان هم هر هفته و یکی هم بدومینن باش هم خاطر بخوازن جان روش صالح دارا هر هبن مولود سب چاوا شباش ورم سرچاوی سرسرم مام